na mwaka wa 2020 muthenya umwe itina wa Kenya kuthi 11 na kunyuva atongoi alamo ene mekwenda mama tongwe se kwa miaka 5 muthenya ni wa iyo kula ni sithiwe cia kunwa ciambia gutalwa mandoni wa saa kuno umwe itina wa isese kuvingwa na ino ciende no talwa ndiamba kuotabia civika muthia utalwa indi kuotalwa ni kwende na icho gitumi tweva ndini wa Usakuani 2022 wese ni twaendea na kuumanyithia kila kiende thini wa isio kipatho kanganyo ile mbeta yitu ya ukamba na Kenya yonde muno kivila cha president ni kiende kana Mausungio no maende no lika thini wa unenania uone tukwitha twesisia maundu asu tosisia i numbers ondo siende na twitha twitho imanesa neje gitumi twina mutaalamu vano wa kuya mesani tukatira kwitho ima tukamanya namba ino siendete u na cia thiu si thiungi nyendi na kana ve uvindu gutonya kwikika na itumi lito no sangia kwiwa mauvoma kwazekana namba ila siende no nenganwe ni tasumete stronghold ya muteti muna kana muteti muna na namba kwada cia cia stronghold na so twitha twisia maundu asu tuthiane tumanyendi maundu no maende ile mbetani tu okamba no siende no lika muno ino cia ayumbe cia women rep cia maseneta cia governor twikwata o utwitha twiyunengelelia andikimaitu mauvo ni miongamite isione kipatho kanganio kondo waku county ya Kitui county ya Masako Makueni Mombasa na ile kisese kinene cha la kula kana mental center ya presidential kuya ilovi Benjamin mwaka ni ungamite ngade kone isu twina andiki ainge muno mauvo meisione kipatho kanganio vile mbetani ya ukamba kielelo kinene ki kutumanyithia ni chao kiende na kondo waku we musia ise na ile twende ni wa unenania ona kunene nda kuokonia votu kama nanaku we watito sisi amount wana mindete hata no sibe ila sitwa expectations kana onesi la sia amount mindete ondo kuona oyu mindete kana no kuona maundu ukana na kuwe mwene tawe mundu nondo kila mundu etha na mawone kipatho kanganyo no kuona maundu mataendete nesa ko maundu asutitha twesisi bano tunenda ni kwisila ile itatu kenda 5 na ambayo tumeni mukuve vatendi vi ambia na Neto TV no kana vya cheto ya kuumite va na yendo yate mawondi maku ndeni wa mitandao tu live ndeni wa Facebook Mutongoi TV stock Mutongoi FM official stock Mutongoi TV stock FM official isini YouTube subscribe na yende ndeni wa mitandao ya Facebook Mutongoi TV tu live ndeni wa Mutongoi TV Facebook page ya kwani Erastus Kithuku Anzomo enda like page na wetu ati ana Mutongoi FM FB page ndeni wa Twitter ati Mutongoi TV KE ati Erastus Kithuku # ni Usakuani 2022 ati Mutongoi TV KE ati Erastus Kithuku toma tweet ya kuvo na ngwitha ndimiona 90 namba otoni mukuvini suna vikia na kuonengelea ili tatu kenda 5 neto Erastus Kithuku Anzomo tugwate ani ginyamuthia wa onenania uno na indi mutaalamu witoto yonake vano Bad FM twatiane yo kuija twatiane yo kuija ngaino nzobete nethu yeno ko kwachane oba tusizio taalamu tiwa atwazianja tuyona muthama yo motwe nake wita Steve atwabijo bandu basio kwa utwende onesa tiwa matuko alange niwombe akalipo ene na kwatoka mwana kanini ona waka kuyo kalipo asante kwa mube akalipo asante ndi twaendea tiwa ine na twazele bala motile na no wene maundu ndo maende anenda twambosisia i numbers atwesisia i numbers monoto sio kamba ndo kwende atwesio kamba nenda twambie vayo lo atosia namba cia kivila cha president ndo siendete munini wa president William Ruto no wende no kwata kula auna ile mbetani ya ukamba kilungu kiteke thoku muno kuyana na nondo bethiro perceived kana ni stronghold ya mulengo nongi na inde twikwatene na Q basisi okamba witu atetela mongamete na ichama kiucha UDA muno ayumbe kuyana na mauvola tukwatete provisional results oyu na alama taya namba kwikithoni IBC indi umondo ndo maendete atete asu ni maende na konwa kito ni atete alange mongamete na moitha ne muteti wa Wiper kana wa chama kinga na independent kikionania mheshimiwa Ruto nowe unaina vina weki mwene kionania ano mana mukwete mbau ndana amekwete muno kana kionania atakabina kana tukuona atete ala mongamete na ichama ni maende na kuthea kana ni maende na ovaluka na indi we mwene na numbers itonya kumwilelo abantu basio simuongelangite muno netha ti 50% na ba 20% okilungu kianete kula itonya motete yundo mai na kuye munini wa musumbe ne muteti wekeleko
aniweze kweka masafu moteti na thila wa mantha wati ukamba we mwene ni weekiie uhusiano wake mwene na akamba ila weewie chama kila kitongoezie ukamba ni cha waipa cha kana kithiati yangaliko ila mana atwae imwe ni wasembio metuke na kumebinda thiu yu alika na alikile yu ndo weekie alikile atumite o ateti ala methwa mepo ebinda thiu na wona ni matono mutetheezie muno kuliko kambani no mwe ni mheshimiwa wa seneta Muthama Loko Manthonga bana na ogu kwasie yu andu ala mabwa ta wa matu tamo wanenie namo kwasisie ingi mo ni maibwa ata mokete maikwatite kula mbingi ikuge kuonia ogu kwasie munini wa Muzumbe ni wazobizie nduwe yake mwene na akamba ni wazobizie watei wake mwene na akamba na nithitwe ngikwe onatiwe waze obya muno akamba utongo iwo yutongo iwitu ta akamba niwo twanenganie mwana wethia munini wa Muzumbe no rona kunena na andu maitu maleo tabwa hii malea konwa nzia neza na malea konwa nzia nipo kuona tuyo na mutongo iwa bata ta mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka na yu megwia no mamunengete ndayana ni manengete utongo iwake ndaya nijo kuona o ati fulani ala mengale kwezu na manengetwe na ikwatita mwengi mutuse no mheshimiwa Kalonzo Musyoka na zilengale kwake na yo ando sakuyo mwengi na wazizio namba zake yendete naye yuko ukigwia akamba no methukize mutongo iwo wetu Kalonzo wa Musyoka ateo nake munini wa Muzumbe ni wehekiye uhusiano wake na akamba na yu kila wa matabizie peka narrative kama tu yetu inena keta waka hasola ka narrative kau ni kai mundu ni gakwata akundu kingi muno ukethia kathigezelo bandu mundu wake we na ezilio bo wako na onondu kailie utona uketegala yuko munini wa Muzumbe ni wehekiye apili yake ni waneni oneni wake na atabia akamba na akamba ingi mamwetegala yuni jo kuona pena 15-20% na kuye mindo yake ka range yao na kwanza lanyi nizie izire no niye monango tangaliko yake twi inoni na kuni magula ngange we lengeje na masako na makwe ngili we na kuni magula inga kama no mege na kitu iwona ni kicho kimi kinene cha yu monango munini wa Muzumbe nine pe binda yemwe wiya wetelwa pa kabati na engale kwezi ya kabati naenda ngabu muno pe omwene kwate no kweta cha kibela na kibela cha kiliojo yumbe cha Kitui West bwana Ben Mwasa na ela na kolilie na iwe mwana kyozu timo thuku na andu maithame na maundu muno nake yuko uni wanengie ni manengete munini wa Muzumbe mwana wa kulika ugethia ni mamutembe angeti muno ukamba wa Kitui na nundu wa mutembea nja ukethia nuto na no wetho ena wati munenange bau yumwazianisha na mazaku be kindu kemo anwele kuthana kwati mula kindu be kindu kina thingithisie wati wa mazaku nundu mheshimiwa Senator Muthama na mheshimiwa Ngava na Mutwa peba numogie wethia mayozo ma ithanguni thimwe yuki uni kito na kutha chao likiolete kule cia mazaku yuko Kitui wethikise Kitui ndune andu muno me osinda na mayazia ona kaute mangale kwezu te yonga memwe yu makuweni peda beki bathogoni makuweni nendo kala wezi undumwe anwa makuweni ona kauma inena muno ni methukia cha Kalonzo muno ona mebaza ni methukia cha Kalonzo nundu Kalonzo ya ati mama kuweni eli metha mema bata muno umwe wita wa Daniel Kitonga manzo lo kwedio senator no ngewita wa Mutula Junior yu atongo yazima makuweni andu makuweni mamethukia cia muno na nemacia jama gethia maendelea line umwe na Kalonzo na yuko ugethia munango mathenda andu makuweni munango beza maci hai baipata tithiute na kila atongo maitumia andu tabia na matheka lobe Kalonzo na yugethia mundu ungi athi kuete mundu ungi ta asola no kwa kalika bau makanena FM weva ni kumaanisha Kitui na Masaku bayandu matwa atongo imono
mamwiwa Kalonzo yuki twi niweze atongo yundu wambe maile kutha ne atongo yi methwa maatiiwe ni county atongo methwa maatiiwe ni county yuka zija muno gitwi na mazako baiwa makuweni niweze mheshimiwa wa Manzo no tongoetie MP Malenge 10 miaka 10 mheshimiwa wa Mutulo nake no tongoetie miaka 10 senator twaje kwa miaka 10 utaamua mbeo zelela wote amwakela na kunifulwa wa inusu na niweze yu mheshimiwa Mudula niweze ne senator wa county yonde aya na Manzo na kutwika umete makuweni azini makuweni constituency yu makuweni nengetwe zito ya county yu gethia pepa ndu ibika gethia resonate te county aya apile ya Manzo yu ne loizo zisia kula zake sio senator nuko na aza ingia bwa tokwendanga mbeyange wala atokobu nazija ziyake nethia undo baendetwe no tongwache muno no yu apile ya Manzo thike bathukani muno yu andu mama kuweni ni mama manete kuma ngilile ya Monza ila ODM na ODM Kenya chethuwe na kibathukanio ni wozi atwa yeyo kumba na ni uyu ayiweta ila tuonaga ba agaje no wapulilie certificate na asemba nayo yu kindu ju ni chamunengie nikimunengeta ukumba no gethia ni ngumba lakini no newe binange twinene bange kwa Manzo niweze kwithivya muno yu na mama kuweni bara muno na mama muthembozo yuko Manzo na Mutula tatongo yele kuma kwene kwete Kalonzo ni maralia in fact yini kwete Kalonzo kwezela tongo ya Zumeli ni maralia ndu mama kuweni tina wo na mandu mama kuweni magete kala kumati lakini yumba zaku ugewa tutavye mutongo yu weta mutongo yumwe utono rally mazaku ugethia wasisi andu amazaku mundu zwa nena amatavye mege makeka ni umantho ugethia ndu mona neza ugaigi ukazi yewe enda mundu umwe atavye andu mege makeka ni uthioka manthaka lakini woka makwenu ugethia mheshimiwa Mutula na mheshimiwa Manzo na kuume andu azu atongo yezu meya andu mo tenda ngaleko kwa Kalonzo namo ni mewe anundu ni mate atongo yezu mo na magona maimaro hapa FM tusoke baike twi ni waweta kana munene wa Mausumiro anenga ni tumila itonya kwithalikite muno na kupauta kindu mbiso nesu yake twi ni waweta atongwe undu bamulikangetie hindi na mo atongwe no ne nambe kwase atongwe yasu namo mayende eneza as of now we are talking nondo wasio ulokutegwa na choga na county ya kitwina chama cha UDA na ende eneza waze kiuki west mheshimiwa ula wevove nyenze no mutite na gapo nena angekwa na kula ila viketo ina langi mamulikete ndeni wa county ya kitwi ni mayende yena ndi we ase ruto apenye nimo kumulichavo ndicho kitumitwe enendi masizio ruto muno na mailozi atongo ya no mamulikili yue no masiyedi atongo yuna kwa point izuku ange utabeya mundu watiwe mundu watiwe ni ene ndi ma account nima ketwi andwala yu mheshimiwa Ruto unalikile namo andwala unatumiye kulika ketwi maina matona nutona kwethia utothimo wa kunena na ketwi cho ndeke kewa ndwithi ulumono nundu yumwe ni mheshimiwa Mwakeola unje tangabana na wazizia bina wake wako tabia andu mewe na makewa timu inge muno aya ulonge ni Ben eta wa Ben Mwasia ndwithitwa nake ba yu pala Ben Mwasia peke ndo kama ke player pau Kitui West yu Ben Mwasia ethiye aizindana na mutongo wa kuma kwa Nyenze na Nyenze tag izi tu ya Nyenze ni zitwete nini muno yuko wethia kukozindana nayo kwina bina na nundu uzuni mutongo yumire kwa Nyenze na akaungamana chama kila okiwika okambani cha Wiper na wazizia tia kana beni ndeo nakula nazo nukuona nazo kila kibu nukuona be mundu imbe yange wake tuko ugegwa wata mundu tia kana ndena wati lakini ethithi ya izindana na mundu ungi utona kwetha yena binanga muno kwewe yuko ugegwa ata kiukikwia oundu Kenya ukona pakuwe yonthe ambiye kwikala andu ne mambi yo zizia mutongo na kwazi ati amba kwekana na chama chama ticho namba emwe chama kikoka namba ile kana itatu tekamba ozizia mutongo yuni cho kuona yumo nango kende ba yake twi tuoke twi no anene atongo hii elima makuweni
na ala ene ndima methukisia amo no matone witha methukisia amo no kesa ithia uwati wa ngalekweno ya Kenya Kwanza wene tha mwingi ngalekwesu no kaunti ya Kitui be muteti umwe ebindani ino ya siasa ya 2022 muno withi wa yoneka ongamite kidete no lika na atase kana ayetabya party leader wa thingale kwa wasioka kwa Raila kasioka wewe ka mheshimiwa senator Kiyo na kiozu ndukona eno tonyi neno tonyi wa kutumwa na a convince county ne bana ndo ne senator cha mawa weta Mutula junior ne senator Kiyo the senator kwa miaka 10 na neno tonyi wa convince county ukesa hithi i numbers hithi tukuona si yulu sia mheshimiwa Ruto sine dasili yu pezi nduili twaila kusisia kindu chambe factors ila si theologate mheshimiwa Mutula Kilonzo ta senator na ile theologate mheshimiwa Kiyo ta senator si kibathukanyo muno yu mheshimiwa Kiyo ndio nalikile senate miaka yake ya mbe itaisha miaka 5 yes kou andu makitwino ende manamo mani na maina esa kumumana muno kwa wingi na kumwetekela kitu ichonde okay kidogo no withe nake junior no ndo wa ithe wake putipo ni ogede okay you factor ya junior yake bathukanyo muno junior aendete na musingi wethe yake wake ro yulwa miaka 30 na we akapanga uendezi na akauendezi abwe ato uendezi etekelete kukinela musingi undu waile lakini senator Kiyo ninde wambezi na ndwe mukombea na twito no mukombea muno na mundu ta mheshimiwa Mutula Mutula ni mwigie muzingi miaka ziki bathu na kioko gethia ena kindu cha kwatia lakini Kiyo no ndio kwithikia muzingi wake na yu no ndio nako niwe kula na ane ndio nako niwe kula nani okay nima ndaona kwa maana mwe ngilile 2017 to 2022 nitukwedikala utotongwezi lakini tinda unenga mwana wa utwa mwe aundu tetaile kwika okay yunga lekwe yengi no ile kwa junior kwa junior UM ndo ne katika senate ibinde yake nundu ayevo tuoje huko bika 2017 ayevo na yu kwa bika 2022 ayevo yu no abigiela level ene ndema bika ogethia ne magwe yu kwa unu tekalite naku itikuzire tekethia watu tavye kendo no tiwe na number 2 andu mama kuwene mege bathukanyo muno no ne masia itie andu mama kuwene nimethukeja me kindu gitawa nima believe yake kindu gitawa patronage nima amine ya kwitha matongo ewe ni patron nipeme na patron wo mundu matongo eze mamwithukeja cia nima amine yachu na maenda makamwithukeja ndu kwa jana mara kindu maziwa lakini wazize muno andu ma ketwi maitho na patronage muno nundu gakulwa mutongoi ula wena mbake twipyo ula wena ushawishi munene no ketwi nendo kuti beneza no tona kwithota weta no tona kwithona senator Kiyo wazi okokona mheshimiwa Ngilo kazi okokona netie newe mungi no utatete katika undu kula sienda na utalwa niwe ni murodi na utatete kazi okokona ni murodi na utatete ukethia ndu mana yani vya ndu pe andu atatu ana mabwa ato me level imwe otongo lakini yu andu mama kuwene ne mambelieve ya kwaka mundu wo umwe embe na maimwe ni wo gatone andi na kila watu tegetekela na mara kwa bazitikela yini jo ukona nake mundu uzwe amea muiketikela andu ange manza muno kana mona onati lazima matabwe ni maziaje makona hii hata onga ya maitu maikwetekela mundu wanza muno na metekelete mheshimiwa Kalonzo na mwana wa makuwene mailikela na none ona mayoko pinga campaign Mutula yaje makuwene mheshimiwa Mutula yaje makuwene ka kuna kura kwiki sumo yo na mea makuwene undu ni tisi tamatapia undu meka ona mutongo wa chama Kalonzo anawe tio kyo na izela na Kisumu ana yando ma Kisumu makuweni tuona kula kumuvita yes ana matapisia ba makuweni yes makuweni ana meye makuweni teka kuna kula kumuvita you Kalonzo kilage munengete mweke yozu ni kwitha esi undu Mutula irodo thiwa kwika akwata na mheshimiwa Maanzo niwezi andu azumele matapia kamba mama kuwene tikiona ni utabia kwa wingi makeu na umandani we loize ozizia okula cia Mutula ndo sikitha zili nuko thoyona eno abwata eno tongo iwombe ningi uti kwa dora la kula tiote wete ndo tikuona siendete nuko thoyona ta wino to yani ta namba yake ta siombe yange namba yake ta siombe juke kikwe andu nima andu nimetikila kila wa matapia na nime tayari kwetikila kila wa matapia na no maziazi ndo wendete na matenezo atapwa makathiwo ndo
ningi andutio mona andutio paiza ama ilo tapwa tasengi mailo zia na metho makazi ati tiona mutongo yuru zilete bana itu akati zilolo na una tu ye muno andu maikia kila mona. Hallelujah. Amen. Aya tu obau Usakuani uno ne tawethiwe wene ndo za surprises masietwa tunaona tamatethi ni mambiye kuthi ndo wateto sisi masietwa amwe atetia amwe ni mambiye kwaje mone sawa ino kile moko pauneza wateto sisi kwangalia kanyo ndinengane kwa Central Mheshimiwa Moses Kuria waandikie yo aseme yake zuna nezi nezi rotongo ni wako Usakuani nende ni sawa ni kata na tunga muvea wazia ile mbetani tu okamba atiyo kuda sineso mino utalwa ino kwe mazito amwe mambiye kwa mazito ta majority leader wa account ya kitui no wa chama cha Wiper indi no kwiwa ndaende enesa watu sisi jamaa sietwa FM maende na kwa kini wona nyomo wa Usakuani wa 2022 ni enende mano yeni atongo ji kana ni chao kiende masito amwe tutana silasi yakana no mai mambiye kwa mapuni no ya Usakuani wa 2022 yugendo jupe ondu wa bata muno jaila kuotabia be wa maundu alange onde watwika ni waza kuwata mutongoli kwa ndaiya lilika na andu azibala mai no imatumike nundu zaasio cia kukwia ni watutumikiie na ite kwenda kuunenga mwanonge urutumikie sikoka uwa mundu wambe Kenya no kamba twambe yoba ukamba ni twambe iye kwose tambie ya kuthimbe ya kwazi ati kindu jambe tika ambase simu tika muthiana neza tika aziati kanyozu ni muzeo kotongo tete namba tabwe cha na niwe sasa ingine uzundu andu moka amageka erastas ata ugimoka amageka zabu mutongo akeiwa ameizie nguma na yeye ameizie nguma ayona nundu no meizie nguma onati lazima within wathengene na ene nthi muno nundu ena nguma newezi ila saasi ipika akoka na akabeta na yusa saasi apika yuka na ile yakupita yuko kindu ju kuona kina wona nyoa na nitu ukwata nienda wale betu ukwata kasho pezi ndu tuweza ukwata casualties mazito manene na no tezo ukwata independence premium tiers no ziokete nizukete nitezo ukwata casualties na itezo ukwata independence nundu UNND mutana dia newa ngaleko ya paya Kisumu pe muteti umona tu ye ngaba na wailobi na dia newa Homa Bay na dia newa tita wende na independent na you together ata agezobika bandu agetha rono zindi uzuitha uoze nyomonene muno nundu ni wathi paya musi kwa mwati ula witha akontrolete chama cha ODM na kino chambe ayi chamani in denominations si aliyekwa yes si anengwa mwandu Gladys Wanga nawe aba asia nethi niwe na mwene nthi ma asia no seo kuwikie mapindwa kamera yo ya sije mundu la menda nundu yutu pika pano na neto no tabote yuti palati pauti 70% pe kwazi ata oneo tika ete hawa mutongo ite inewa tikamba etha temwitikilite tika ete wa mutongo itike wanengania ona taete wa mutongo ni tutikethwa atwa ile kunewa luzo la witu akweza kuya tikazia nitukwitikila mutongo yuzu kana timwitikila na mabanga kumuzuguma nimeona yirute mumelia tega mutabeka yule joju kuona gene mama zuguma tutenda mama zuguma tutenda tunatabeka yeye nijo kitu tukuona mazietwa amama casualty niziyukite no kwacha tu namba no casualty niziyukite okay nugezaiwa casualties na independence yes nundu aisho hizo FM mavala ngona niende no kwata nikana kwangelekanya county ile ya Makueni tuweta majority kwa na mavala yuma vikite ni chama cha muungano cha Mheshimiwa Kivutha Kibwana na inatu ya chama cha Wiper na tuazize na ovayolo kivila cho governor chama cha Wiper Mutula Alonzo Junior wende no tongoze na ni batonyo kuthi pakaji weli utwaze ni party pa iliu governor etha wa Wiper na majority ba county etha wa muungano na itu izeneza kana zia maizwili
ni tela zero parallel lines kwa oyu sio gwatiania na kiu kitwonia hata kwa chama cha Wiper ndeni wa account ya Makueni vala tukwasekana waweta bena atongwe ele anene na no matumitwo muno ene ndima Makueni mama ikia na makaikia motongo ino wesethia muvinzani aisa kuka ndava wasamusa kwa yu nundumwa wabatoka manati yu ona atongo yazu namo mageza kwika kakosa kanini handu wa Makueni mathege amu azuge uhele ngungu wotabi mageza kakasamuka nini kate kwendeja ndu wa Makueni mwandu wa Makueni mathege amu yubege ndukuma cha apata wa ile osisi okachona andu wa Makueni nimetekelete ngavana Kibwana kwa ngoo imwe na nundu wake ona chama kila wa inacho magagetekela kwa ngoo imwe na nicho woni ebinda yambe ungava nani ni watatie kuokitwa muno ni ma MCA tamwambe na meno kaonde basi yokomwe ene yu kiuke kwia aene nthi mama Kuweni maumisie utuyumwe maazia katika undu wonde ngava na ndana makosa andola mana makosa ni ma MCA ati menu jaonde ani uribe na zani menukie yu andu mama Kuweni ni mwasuyu kwa umeka hata maile kuka makasisi ayi undu ambe mwikwaza ndukwaza wa jama kinguma pao kambani okay na kuwe mwene nuo ndwe wa jama kinguma na kuwe mwene nuo yuma mina kwithia we mwene we mundu matona kwikwatia na we mundu matona kwazia hii utongo wako nimeo witekela ayema ukona mausa kwa inde wona makwe utongo wako te yo witekela ona thio kokona jama kiba nendo gutabia neza nwa Makuweni mami no kwa kana ithieta icie ithiete te kuungama naku metha mate kuungama naku aya kwitho tena paka chama kingi kina andu ingi twaze ma MCA no thithia ula governor ula ni executive wa county na kene wa chama kingi paile kwikwata peke ndukimwe yutenda kwiana tenda kwitikela akili situ si komai with nitona nietandu mena uima na andu mena uima nata andu mavika ba ya county mailo manati matumi wene nende aya assembly matumi wene nende makathukume nende aso na kuthukuma paipa andu enende mayutuma makwia tautuma bunambe munundu wa chama makwia tautuma bunundu weta mundu iti kuona utoete kututhukuma kwa tuende nambe katika utongo ipege ndukuma ni lazima tuende twailombe okitikela kita wa diversity kana opinion yani mawoni magetha ni matotha kutha meke bathukani lakini ni twailote mbeo imwe mupaka mweso nundu ila ukuwa katiba ila ukuwa mea ito ya Kenya yazia pena uthasio wa kwithielesia freedom of expression yes. Freedom of speech this igwe hati no mupaka ukomesia uneni wa mundu ungi no mupaka ugetekela mundu ungi aelesia na iwe etakelo kuona chailite yuko utenda kwamba tatipike yu pau peme yozi tutikite nikana withie ngavana ona timu paka getho wa mazakwe weka amina wa Makueni weka ngavana ungi ona wakilio kiva cha county athie thia ayete wa MCA maingi macha makingi ti macha magala jake akazi ati kila mundu bae na bata ena udhazi wako nena na ena udhazi wako lezekelo kuona chailite na bai mundu we twakili yuko makaima kakoma aba Makuweni katika county assembly na mako mano yithi abatengwe ni matotha kwithwa na ngavana wa chama ki na mathithwa na MCA ingi macha makia kingi uzuti mwana wa kwambia kunenania naye uzu ni mwana wa kwazi ati enenthi moni manenie na andu ala ningi kethwa nitunenda appointment ko data enenthi mundu andu mayumba ni abandu makazi ai makanenga na list makazi nganyo ka kumbunge ne na nganyo yuka lakini juna jo kiitonda kana ithio twetikela lati andu mebala mai makaza kwa mundu wo kwa andu azimethia na baya mbungeni bayo ndo maile kweka maile kweta na makazi ati maile kwetwa kaula tunakusiye bila uzuni x na kwazi chama ke nicho ke na MCA maingi kwa uma frustrate niweze pesa ndo makoma na pesa ndo makoma na lazima kwanza makombana makakule yote frustrating ganiata tumo mandhe kinu tumo mandhe siendu withe enda thukuma nesa na tu ya ingi na tu ya ingi mweso
andu asimeza maumizia ala andu bamaza kuyi na be undu tona thauka naye nendi maka uyona ta usinda na uka kukweno chela ingi ningi mama kuwene mathikau metha metelo bwongwe na ngavana nundu ndimo metha amaza kuwito ngavana yune ndo gotabia nenda wetele kula cia makuwene undu kwisa kwitha zilia ilo kwisa usisia undu masa kuwa ngavana metha maikwe mundu uzu twaza kuwa twina mwikio nake na tikwenda yani ni wete pangi enu amutombo itu account itu na tikubenda nguwe ila wipaete nguwe tikausomethie so na mekau wezo utunga nguwe ba ngavana no zuo masa kuyi niwe megania na mayamzi ondo woni meye ke bwana ndiye tamuza kuye na tiya muza kuwa ni timuza kwa ndezi bezi amaingi na kila walikiro na tiya jona tamuza kuye weta mu na mayete nguwepo tikamuzomethie so mayamzi yene mazomethie masomo nundu benukio the patu pasi okomwe wakola jando muzibala uma pe muziote murungi aimeaye aya mabiga mindo ni thimu kaone mzee akadozweni mheshimiwa no wazogio mheshimiwa Mutongi alangi matumiwa musi niki nundu andu mama kuweni mami noza kwa kwanza munene bayanga bana nimetha mabangite mundu uzu niwe tonie na nini cietie undu andu mama kuweni meka hauza kwani ngethia nimethia namu no we to analyze undu mundu aile kwika utuwa kuza kwana no ndu wambe aile kwitha we mwene esi ena upo wa ulokuza kwa anu amukweni maisa kuwa mundu na especially kibela chukuya cha ngavana metho amethianire muno ukithia nimeze mundu uno tiuza kuwa undu tuonete mathike bindi yake bwana mundu utiuza kuwa nitukuona aka tutongoje ta county na onewe yake bwana iwetelwa tunewe yake bwana itwika katika Kenya bayolo yani benchmark ni kuna benchmark yani mo andu mauma kuonge makokozia maundu no maende ya makuweni na ukwazi na andu mama kuweni no megie mutongo yuzuba nituka batu nene undu a enendi mana musiasia kiu na ku mayamsia ingi kwitha mema muungano na indi na keti kibela cha senator na twazi numbers no tonya hetha endi ngwena tunene kiu na twinene ya kiu nenda tuthike twiba nini nondo ndatikete basa nenda tukwatia na mandikitwa Mauvo Robert Mutuku kalikosia kuya makuweni no kila bya mukuyoni nezo datu kwatia na keta tikete basa ku twimu manda FM nenda tuthike twi tamuno ma MCA mane mawipala mane maingi awase gavana na charity ngilo wa chama cha naga na ni mana akorana cia muno nginya ngilo atase kana waipane kumu frustrate oyu naiwa Mauvo kana ngilo no ende no tana muno kuyana na Mauvo ala maende na kuka Mausungio Ma Ivela imwe muno cia MCA ona kufikia na kuona majority leader wa imbunge maondo market tamaende enesa kiuna jo no the niki unene acha makuweni kana enendi nitamanonie ma MCA amwe county nesu ya Kitui na manenda ucioka ni mana atumi othukumi wo uthinde no county ya Kitui othukumi no nethi wetwa tita une mwaili muno maundu ma masibitali usaithia maendeleo maende maina kwata no githe kitumi cha atongo ya mukwenuka iwe razita yangu tabio nduma kwa report la kwa ya audit ya mangavana alama na atumiye mbesa sio kwa development mbesa sio kwa maendeleo over 50% na manethiwe mana ya tatu na kila chose nyo umwe wo aingilo lakini yuo kaba musi pau pa Kitui withiwa waile kuwa maiko yate kwanza wengilo ndanetu thukumaneza aya ma MCA ni mato no frustrate vision ya woni wa ngavana na ukethia maendeleo fulani ni masiwa kundu kumwe nundu wa MCA kwithiwa ate ukwatiania na ngavana kana enda kwitikilia ngavana kwika maundu ama kwake yune ndo kunenga ngelekanio im mbitikile ni thionza banini okay pa ya ilobi nenda kunenga ni mungelekanio ya Embakasi South pe mheshimiwa utuye bau weta wa musili wa mawathe na kuyana nondu na iwe namba ziake ziukite pe uwezekano wewe ulo muno nukusioka na pe sehemu ile imwe yeta wa pipeline nenge yeta wa kware na nukuneta mawea maseo muno bau na asa ma sindu cia lelu lakini waisia pipeline nithikangitwe maundu ma lelu nesa lakini kware kwi kundu lelu sitaendete nesa na yunesa kuthio ofisi ne kwake ne mukuli ati mheshimiwa chala lunu cia kware chukila kitha kithi na ni chao
ambiyo na nyendio tabia ndukeza kwa azia pe mundu ngone straight enda babe mundu kumyo mukuli mundu kumyo zu ambiye MCA ulona atuye bau ula withi twe bau you MP akila sia kwata anewa project anewa twazi support okay kuna project ngale kwezu yakware MCA aimu frustrate aile project de kunwa yuko unene manete kana MCA no tona ku frustrate MP aenda kuna project kwake na MCA no tona frustrate governor aenda kuna project kwake ni kana athiko MCA asioka ko age ya andu make ni mukona leluya undu mwezi la wena mama mengi bite governor niwe wayembeza numigara to mutunga neto choni muno ebinda ye ma MCA mayoko na ma governor Jude kindu kiende ya cha kwanangia ungavana kindu kita wa izitu eseo na yute yu andu mayolo ati ila ukuya ngavana ndakaete maendeo vandu fulani ale akwete kwa andu alama pege ndukumo cha kwatiwe kawo ba kwa vonza vandu wetu kwa keloi kithija mabia cha kwatiwe kawo ne MCA wa bau na ngavana na makwatize kauma kwatie kawethe onaene ndu maile crash ndu maikala kithija mabia ndu mailo tethekana na kithigi uja mabia maitetheka na patha ile kwitha bailiu andu maile kwikala nthi na mathia mini kindu gitawa discussion na consensus makekalo mathengeanie mamanthite wo yaziara na kwa ne yaziara aya kuute kwa maneaba MCA we yaziara na ngaba na yaziara kuute kwa maneaba na kilo mwa yende wathengeanie no long ne kana mwiso enendi makwate faida wake ndo chuno ndo keko peka wata toka abaka kwa tu masinda na teiseles ya maende yule lusu kwa na wefu umeta kwa bonza ukathimba ke kutha wale kwithwa okwanze maka nengi ushughulikitwe nundu kithige ukeba na kethwa mabia zini mambe yotho pale kumela o company fulani makazi ate nundu mabia momeba hata yari te nidi kuongela tuza mutu nini tegelelo la mione thano la mi monini unegero nengava na mutwa katika amalelo fulani mama zako noena weke wala FM wenene hata kwa bonza MCA wapo mheshimiwa John Kisanga ombaki baki alikite na chama kiu cha NAK cha governor maimwe ama kampeni ya 2017 ine mwaka maaniwa na hiyo tu nena namba yake na onake niwa tinzeo ngale ko nizu no wedo no tu nene pezi ndo ile chambe siana mewe alama muziye ne kana matukomendo mongaleke right yuwe zembi bilia we aligire na chama geba na chao mheshimiwa Charity Ngilu governor na mheshimiwa Ngilu amwegara ha mu campaign ya before ne waligate before aye mutongo before aye MCA wale kwithia before na MCA kuku kwatu koko kuune Ngilu no watwikie musei wake woteti na atwika musei wake woteti ne ondo wotabiza ba rastas ona kwilo emeze musei woteti muthano loka abitu kana nake ni okazia ethanga ale woteti nani wewe na aziaba ilo amino kwe ni na kwata kwako zino yatha musei wake woteti no akomana nake welo mwa musei ni ngone nganda ya yako ikalete au zo beta naten yusu no ndo mawekie na no ndo no tumaasi inamba nuto no tumaasi namba nundu la tetha teisisia ila tezo sisia thima meongweli zo meongweli tha yitu yakana ulo botha cia musei ta wake okasime wake bindu ni kikwatu pio nga yuta wake nuto no simwa kwate ya bau na tuthie mwako ya mukoyoni na inde mwana musesia otono ndabishane na andiki maituma mauvo me kona kivathukanganywa na imwe kwa imwe nienda kuthi kuya mukoyoni ni Kaiti county ni ya Makueni tukwatiani na mwandiki twa mauvo Robert Mutukuma ni Roba vala ungamite kuilangia ata niwa kana nitawa kwata muteti omwe wa kivila cha MCA na ula wateto zizia ukuona we no sindite kwa kumani Roba utwele anje mbeange Nimuvea Erastus Kithuku wa Nsomo studio ni mkwati nesa na ini kwa oyu tuikiseseni cha kutolera kura cha kiliombunge cha Kaiti kilaki mukoyoni social all na ba masanduku makura no maende na kuvika twambie kutala kura hii kana twambie kuona masanduku ama ibika kuma mwendo wa tasana na nusu ya wiyo
na wethia isiso yu yendete kwa kabola nukitha no masanduku manini meuvika twitala bakapituka ndatika ta 15 ta miongo ili twisa kuona yingi lakini ondu kwende na kucha masanduku mende na kuka na kwa oyu asisi etina wakwa nukuona masanduku maingi na mausuite ba andu ala meitia lite no maende na kuete kura sio bani kana withie nisi atalilwa ndini wa kisekicha utala kura sia cha Kaiti kiliombunge cha Kaiti na indi kwa oyu nenda tukunikile Mausungio Ma ward ya Elima ni moya ward inya sia kiliombunge kicha Kaiti na ndini wa kiliombunge kana ndini wa ward ya Elima maana kenda na eli na ina mino kwata Mausungio tukunikila kwa ukubi alameoneka matongweti ndini wa Isemba ye ya UMCA ndini wa ward ye ya Elima twina Bishop Jonathan Muthoka ula ukwatite kura ngilili mana thandatu na itano atiwe ni Joseph Kaindu na kura ngilili mana ili 50 na nyanya na tuikunikila kwa ukubi iseseni sia ukonia kura 20 na nyanya ila sindini wa ward ye ya Elima tuisisia kisekila kina kuningi makura ni chamwani kina mana kenda miongo kenda na ili na indi Jonathan Muthoka ndini wa kisekicha ukonia kura cha mwani na kura mana 3 na itatu atiwe ni Joseph Kaindu ulawe na kura 2 na itatu na kisekila kingina kunima kura ingi ni cha wautu kina pala Muthoka ukwatite kura mana ili na miongo nyanya na Kaindu ena 3 na imwe kisicha katatu ni cha Mwoso wala Muthoka wina kura mana ili miongo mwonza na Kaindu ena 3 na inya na bala Kaindu kuoneka atongwetie ni ndini wa kisicha ukonia kura cha Kavata Nzou bala wina kura mana na 5 na itano na Muthoka ena kura inya sio ka na indi kura ini sosiende na kuwetwa bani kana withie ni siongelanwa na tuibikia na kuona sindi maitangaswa na ethiwa returning officer wa kiliombunge kicha Kaiti no kwithwa itikilana na Mausungio Jonathan Muthoka ni kwithwa MCA mweo wa ward ya Elima na indi inamina ukwata na mheshimiwa Jonathan Muthoka na kwaba twendo nena nake hatuelesie ondo isasa yiya ukona kura yende iye weni uyaniwa nondo yende iye na yiya utala kura yende yete ni muyanie mheshimiwa. Yes sir. Wamukia hata ana wende utinda nemukia nesa na kutoka ndina amukani nota twakito utinda nondo for the last 2 days kwa yima mondo aizo koma twambiye ku mobilize andu kondo kunwa kula wa kwambelelia na utukugo ndero twako miru mobilize itando nezo tuindie tukonete kula na kuatia na resource kana kuatia na ikato waketuone na kana tuizo siete nginaku bado tuongangari tueneza kukoma na indi mheshimiwa ndini wa kuthiuka kwitu tuisisi ondu andu makonete kura nituonie kana na andu ani nimeyumililia kukuna kura ndisi kana ndini wa ward ya kuya Elima andu maumilile okwo nini kana maumilile kwa wingi kuna kura ajo lebi kana ambo correct banini ne wa check Elima na kula ngile 11 na maana na maana mwanza na ina lakini ila na sisi aneka percentage ziando alama okyo kuna kula nethi hapa nethi ye kula ila ikonitwe ne kula nini muno mondo ita kunia around 54 to 55% na yundi nezo manyani chao kila kitu mie ando ama tumila maka kuna kula lakini tuazia no mobea kwa hizo nini kuniwe kwa no ngidabende na mushindi nondo tutongwa ngoja kwa kula sio ngwa kulele kuniwe sia katika kulele kuniwe kufika bau nitainye ndongweti ndio nitainye ninye ndongweti nduna mheshimiwa ndona ambotanga musindi na inde tikwatia nutangaswa ethiwa returning officer no kwitikilana na Mausungio ethiwa nuo twika MCA mwe wa ward ya Elima wina mibango yeba kwa andu ama Elima nina moloto musio muno wandu ma Elima kitu chambe mathina ma Elima ni thiukite kesio ni ngamana thino munene Elima mena wo ni wa thina wake wo mwaitu kuma kutwa wako anaona kuma kusiawa matwa makua kiwo na mwongo na nina wikwatio akananga ya ndethia na twaenda kuthukuma na His Excellency Mutula Kilonzo Junior
tuketha tono birukithia muradi wa kunenga mwaitu matangi nundu tukwatambuka keli uzile kila muziali tonenda ina tangi mambo kwata kiucha unyo kingi ni ubingi ya mbenge kwizila kwinza na matinga waicha terrain zitundu igwa ina na ngongo nyingi wini ndio kwinza kwenda usiye malingo na kila mundu enda kiucha kuima cha kuna maundu alangi na nundu cha unyage ndakena jonomba maundu azili kwikika ni laizi for example Saitoti the late Saitoti kila wekani na mazai ya mengi izia mujabo the mozu na amenzia mazai makwata kiucha kungilia indozio no mundi ukuma kikucha Saitoti baza kumbuka mundungi olikala inenezo makita kala survival na kwano ninde ni wambe kupingia mengi ini kana kwa area ya Kwito itwina muthanga musio mende matonya kuimanesa twandu wakwete wasukuma kuma kikuyo tukaumnya sukuma baile Makwito nundu baingwandi ina na muthanga musio kwa masukuma na mboka Kwito. Asante mheshimiwa, na ndi ni wa sindana yewe na ngeme ku kiti yake vile ki pengine ukatangazwa musindi kuyo monde na maithi kotini no yombanite kuthi kotini twika maisha la moka na tani mundu amwe atwede kotini niendo muvuruvia vunundu ovuthimani ola wiko twino lusani na keli ma clerks niendo tungia clerks ala meiko katika polling stations muvea muno nundu me very serious and very keen the biometrics ilazi tubikita you cannot alter them, you cannot change them kwa undu tono ibendwa ndona kuzi manipulate kwa kwanzie mwikanengi na very openness aindi kula kutonda kwina velonis labda tiba Kwito nitakoya kuya ndichanza kingi ndona kwajanikana molo twakwa titu twane kotine molo twakwa ni twamina kutangaza mushindi kana ole utangaza mushindi na ninye ni kumba ni asyange ni maete bakube na mawoni alama na inamona manenda kuthukuma elima nimethukisie na ndio za notes nikana o mawoni asu nitonde kwambia kuma apply na kuma to kubini as my advisors nikatu move forward kila chama ana oyu nundu ibinda siaza ndo imangana muno tukatwangana muno tukakunana muno tukanena ni anai kiuki na bata community yitu ni mbaane ku naniwa muyo nikana tukenda na mboka nikana tumete bakubi tuete community pamwe tuthukume pamoja nambe. Asante mheshimiwa. Na hindi Erastus Usu ni mheshimiwa Bishop Jonathan Muthoka ula kuyanana na kura ile minito talwa yoneka newe utongwetie ndini wa ward ya Ilima kura ngilile mana thandatu na itano na indi nitwende na kuatiania na Mausungio yao ndo maende na utalwa ni kwitha oyu twende na utala kisese cha miongo monza na kindu twithi watu isio kethia bande ni kana twende na kuona isesa yundu yithi wa yendeye na aishimi wala ngemethi wa maivi kaba ala meitha matongwetie kana twitha twinena niona mo akwigwa mawoni mo ndini wa isesa ye na indi twikunikela ibela ila inge siendeye na utalilwa ba bekiwila cha usumbi na kuyanana na isesa ila iminite kutalwa Raila Odinga wa chama cha ngwatanio cha Azimio Oka yoneka atongwetie atiwe ni William Ruto wa chama cha UDA na George Wajakoya wa chama cha Roots na Mwaure David wa chama cha Angano. Tukuni kila kibila cha ugavana ulokuoneka atongwetie kwa oyu ni Mutula Kilonzo Junior wa Wiper atiwe ni Patrick Musimba aula ungamite atena chama na David Masika wa ODM niwo kuoneka ndini wa isese italitwe wa karatu twikunikila kibila cha senator weoneka Daniel Kitonga Manzo ula kwa oyu niwe mbunge wa kiliombunge cha Makueni niwo kuoneka atongwetie ndini wa kiliombunge kicha Kaiti kula minute na utalwa atiwe ni Kibudha Kibwana wa chama cha Muungano na Bob Kisula wa chama cha UDA. Tukuni kila kibila cha Mwaito na ke Rose Musio wa chama cha Wiper niwo kuoneka atongwetie ndini wa Isemba yi ya kibila cha Mwaito na ndini wa kiliombunge kicha Kaiti kibila ni cha alame kupitia kibila kicha kiliombunge Joshua Kimilo niwo kuoneka atongwetie na indi ni Mausungio la twende na kuatiana na mono twithi watu isisia ward ile ingi sia kiliombunge ki twina ward ya Ukia twina ke na twina Kilungu tone onasio kura isu siende na utalanta na umetha matongweti aonde kwa Erastus na mwithukisia twithi wa tuimwelesia na indi kuma kwa nye Robert mutuku kuma ba mukuyoni social all kwa Erastus we studio.
ni muvya muno mani roba kondo wa uneni usu na indi otondo ni utavite ni kanandi kimaituma mauvome okona kipathukanganya otwende twitha twikwatiania na mome thiwa maitunenga updates undu maundu maende yangalekoni isu ni wewe roba ikutavya yulwa kivila chao senator yulwa kivila chao governor na no maundu atatwende na kunene bana FM yulwa namba sia makueni undu siende na ateti muno maivela inene undu kuendete na update ingine kana muno county ni ya Kitui ivela ini ni cia MCA chama cha Wiper kiwetekana kiende nesa muno indi chama cha NAK kioneka kiende no kwata ivela mbinga ngendini wa county isu ya Kitui twitha twatiana na mauvo sele tuonenga numbers undu silie o twende na unene bwana FM beke ndo cha neno abo ni roba nangewa nini thiro ndisicia utali wa ikula kwe kumuwetekana ukama tawende mbala ndicho kitone kisangi kiu na nienda tuikwatanya tutanamba kosa visa wa kumangale kwa sia changamwa tunene ki ni nanguzi cha mheshimiwa Kibwana na mheshimiwa Maanzo ndo wewetekana Kibwana nende mama kweni mamunengie kula tagava na ngoye mwe oyino kwete kivela cho governor kula isi yake sio senator sorry ndo nominate terms yake ile ikula yake siende tenesa na wezi yani sena sema mheshimiwa Maanzo yue ne tuambe tebu no twetho no zonge oilita hu andu mama kuwene nema ikiye governor Kibwana kwa we awo governor na mama nenga miaka 10 na mama no munenga miaka 10 ne okia kwithiana na mutongo ngogweta Maanzo wa Wiper yuge ndu jambe kedha yuma anzo era che kanune anera che kibela tene cha ungavana kiuge naye na Kibwana andu mama kuweni mamoya mete ona mutula ne waratie kwenda ugetie naye waetela mutula tafadhali 2017 na yundu ko ndo yuba namba zila sio zoma nubwe wa mutula embe muno yu kwena na andu mama kuweni undu manene te yu medite ngavana Kibwana ati okwanda iya niti na unengie we wo ngavana na niti na unengete we wo ngavana nundu niti neze no welo tuzuwe ya mbeza zitu pa lakini yu we wa uzeneta tiko zuwe ya mbeza zitu pa we wa uzeneta ne kuthi kutrete sia mali kuma ku ya seneti ithete ba ilo I mean ithete ba ground na yu we ozu tite kuona taile kuonenga ngo yo noga yo kuli watu mama kuweni emwe ngavana Kibwana no ile seneta no uwe makwe ketha ni bato wanaka yu ngavana Kibwana yu aile kutoka katika national government nene na monanga makuli na mafome ya opinion yo ogendu kweto no wewe wacha no mundu mwe na kivyo kanonge na yo jatwika nitagendu jandu wonde yuko no waile uka pikia kwetha no sunge okwasya kana nundu ni mana munengie binda ya kumathuku matangavana meoneka maizi ati na meoneka makwete kwa ati tafadhali kibila kila tuna unengete cha ungavana unaye muzio muno kwacho ateo tikwenda nitukwenda wetikile tika unenge cha senate nundu itumila zitu tikwenda na tia ikana nimeomena agara na mathukumia naye ukathio makuweni ukamakulia you know kwa kibila cha ungavana kivotha na ile athukumira ndio andu mama kwene mena thina nake lakini uwe maikwia kila tuteiwe kiyuka kili nizitu neza niwe kuthi kuunga menge useneta undu unge no gwa mayaja ningina tuna munengi wa miaka 10 na athuwa miaka 10 niona ile kwa ni wanezu no wale kwa ni wanezu ugwa ndo mazia na mayazia yundi mana ndo madhima azia nduzio na radio zizo ndo madhima azia na uwe ange ndize no ni woka na no tati uwe mayazia dai mangavana akadhea senator aile mangavana ambatite aendele national government now if there sometimes no kibwa hata kiu make sense nundu asizia ngavana mutwa wa mazaku wa musizia muno undu we position ite katika Kenya kwanza position ite with serikali hizo ikazaidha vipo ni to no munenga maana katika serikali la yandionde wazizia charity ngilo na ndu we position ite position ite ogethia
serikali ya Azimio ikaweza kutha nayo tongoetie nielo manenga mana katika serikali ya ndionde yu nipo meuka maka konikiliudi na ngibane to the unethio na kuunda leo that ile thambatite andete undu mangava nazo angekuwa na maendete izo nijo kuona muno mamunengete mateo munenga kula mbingi haya Bana FM yandai oyito ambaothi kuya Mombasa wale kosia changamwe tuambe kwithukisia uneni wake returning officer wa Changamwe sub county nikiseseni cha St James Catholic Church kale kosia Changamwe etwa Charo Kalume kwa tuambe kwithukisia returning officer usu na wiva wa kweta nikenda tuciokithia twende Junior Wakoa 098 votes, station 2 of 5. Abdi Mohammed 046 votes. Polo Torres Ghosh Juma 021. Thank you for your faith in your field assistance. Kufikia sasa tunatangaza matokeo kwa kila kituo. Tumetangaza kufikia vituo kama 30 hivi tumetangaza matokeo yake. Changamoto kidogo ya hali ya anga, kuna mvua sasa hiyo kidogo imetuchelewesha usiku. Lakini tunaendelea vizuri. Tunatumia random kwa sababu kila kituo kinakuja kwa wakati wake. Tuwezi kama tunafanya vituo vya ward moja hivi. Kile kitu ambacho itakuwa iko tayari tukikuja tunatangaza matokeo yake. Tunatarajia kufikia kama saa 12 jioni tuwe tushamaliza kutangaza majibu ili tuanze ule utaratibu wa kutangaza washindi na kupeleka zile form kwa wale levels zingine za kutangaza majibu kama county na kama national. Kiongozi ni mtumishi wa wananchi, kwa hivyo yule atakayebahatika kuchaguliwa akumbuke kwamba ni mwakilishi, ni mtumishi, ni mfanyikazi wa wananchi wake. Hilo ndio ningependa kuwaambia. Haya naende nwavikiana kwa hiyo kisa ngalekoni isu ya Changamwe ndo maundu maende wanagotweka hali ya anga maundu tima sio ende kula no siende ana hotel return officer ya sema maundu maende ne sana yu awike sebe ne visa nenda wone visa sia ondo utaliwa kula wende ende ni wa KCSE cha utalila kula cha Machakos University ni County Talent Center ni visa ila sia atumane mwandikitwa Mauvo Daniel Mwangala Evau seso isu niende kwa oyu ya utali wa kula lilikana county ya Masaku na sub county Thandatu kana ina sub county 8 county ya Masaku ina sub county 8 tuambie na Machakos town ve Mwala ve Mavoko ve Matungulu ve Kangundo ve Yata na ve Masinga ni sub county 8 thini wa county eno ya Masaku na utali ni wende na kula siavikia na kwitha sivika muthia ni tukwitha twikutabia ni chao kiende yetu akwata sio governor ni tukwitha twikuelesia no vikete va na indi ila ingesio the ondo siende tu ovau ni enda na kunenga updates siva sia county ya Kitui na tuambia na Mbitini ward final tally results kana ward ya Mbitini yendeni wa Kiliombunge cha Kitui Rural county nesu ya Kitui na nikivela cha governor Julius Makaoma Lombe wa Wiper yakwata ngili thandatu ya na imwe na miongo thandatu na itatu ya David Mosela wa Jubilee kula maana kenda na miongo ina na itatu Jonathan Mwangangi Mweke watakula ngili kana kula maana ele na miongo 3 na 3 kula maana ele na miongo 3 na 3 Charity Ngilu wanak kula miongo ina na 5 na lilikana kana isito ya Ngilu eneo ndini wa ballot na indi ayesa kwiyumya masiro mema print na Bana FM nimwena tunene kiuja ende ni umanyi matethi ya wana we no wailo mamanyithia kana muteti munande gwo kana ni chao kitha ukona muteti ni wayumizie ende no maende no mukoni akula ndo bateto sije KCSE ni kiu akwata kula miongo na 5 no kula mbingi azu ende miongo na 5 then wa ward ya Mbitini ituo miongo 3 na 1 matesi kana mheshimiwa Ngilu ni wayumizie tuthi ndeni wa Mutongu ni Kakumoti Primary School Malombe kula ya na imuna miongo monza Mosela miongo 5 na thandatu Mweke kula 8 Kanzi ku ward Kaliani Primary
malombe maana 311 musila miongo 33 mweke kenda ngilu ile ndatani vote primary school malombe maana ile na monza musila miongo 33 mweke thandatu ngilu itatu manyenyoni malombe yana muna miongo monza musila 15 mweke thandatu mutendea malombe miongo kenda musila 18 mweke itano majengo malombe yana imuna miongo na itatu musila miongo ina na itatu na indi mweke miongo ili na yumwe ACK St. Luke's malombe miongo 38 musila miongo ile kenda mweke 10 Central room 7 malombe maana ile 3 musila miongo 8 mweke miongo 5 Kalundu malombe yana na miongo ile musila miongo ina nemwe mweke 13 Kefri malombe yana imwe nemwe musila miongo ile nemwe mweke 12 KMTC 2 malombe yana muna miongo ile musila miongo ile 8 mweke 10 Maendeleo malombe maana ile na miongo 5 na 8 musila miongo ile 8 mweke miongo ile 3 ngilo itatu Central room 2 malombe maana ile miongo 3 na 3 musila miongo 3 na 3 mweke 11 GK prisons malombe miongo 11 na kenda musila kenda mweke 10 Central room 4 malombe maana ile na miongo 3 na 3 musila miongo 5 na 1 mweke miongo ile 11 KTTC kana kitu teachers training college malombe miongo 8 na 3 musila 16 mweke kenda isini sia governor tose provisional tally by ward Migwani ward inoni mwingi west honorable Charles Ngona ulani we muyumbe wa oyu kula ngili 5 na miongo 6 na kenda Patrick Musau kana kubasila kula ngili ile na 15 Alex Wambua kula maana kenda ni miongo 5 na ile chome dhana ward Ngona ngili 5 maana ile miongo 11 Musau koki Patrick yana ngili omwe maana na miongo 3 Alex Wambua maana 8 na miongo 11 kiomo chedhani Ngona ngili 5 maana ana miongo 3 na inya Patrick Musau ngili kana maana kenda na ina Alex Wambua maana 11 na kenda nguta ni ward Ngona ngili na yana imoni ya 11 Patrick Musau ngilile maana 11 miongo ina na 3 Alex Wambua maana 3 na miongo 8 asu na wamo katika mauvo na ala kana mauvo zino nenga ni provisional tima igide ni IBC ya tima tangaza ende ni kuyana nondu mauvo makuoneka kuma isese nisu shortly wa kula tiku ndiende na kuonengelelia undu maundu maende na tiyo vau na update bano ya kana mugiti wa kivila cho governor na tikiti wa Jubilee ne kuyakirinyaga ulani wewe tuite senator Charles Kibiru wani wewe tikila ni wasindwa na vikia na kukilia moko sino update yemwe ni nayo Bana FM tuova keja muteti no yumisie ballot ni ovo enende no maende no kona kula kiuna joy ni chau ni enende no la wele ku take responsibility ya kumanyithia enende niwezi muteti munandevo ndende thangu ne kana muteti kana aenende asuma kunia muteti usukula metha maizi evo nate wozu no ngokunia munango uno nduma tona kwitha metha mesiliti lakini yu kila utona kuoza ta kila kitona utuma metha ona maikunia o muteti usukula ona atevo niweze maile kwiwa muteti fulani ndevo na no umeiyewe niweze mewa ku radio na ku TV ni teona na mathie thangune maithi maimwithe hapo yuma mwithe hapo tena taizi ati munango ni waile kuigia kila wigira kila wene na metho magu yani mundu aile kuigia sabu yake akona nito kutungiwe mbona nganya nona tewie ndebo mbona tewie nganya ndebo na noti umona ba na we nundu akeu aiwa mundu yona aimukuni akula nundu no mwene yu ilokona tuine no bo wa kumeze mathangu ma kukona kula baasa pena disadvantage pena undute yani utethia andu ingi muno nundu iketha mathangu azima kunewa baba kubi wazizia ona tamu tamutongo ita mweshime wa
na mheshimiwa ulona twaye munini ya gavana mazako Mheshimiwa Maleti. Mheshimiwa Maleti. Akakeno kone wekula. Noni yoba mwezo. Ukaise wewe ano kone kula. Kwanza noni yako netwe utakangula noni yana kula mbewa maana thanda. Yes. You ukwe ukakula ando magwe ai. Ithiete ya kitiki ya kila tene. Undu jo chungu. Tiki yake ucha kwewa. Ange bazu ya kwewe zwisite imesi. Tiki ya kila toni ene la tendi thanguni. Itendi etethia engineer ba. Natazi engineer no aro boye kula na tete kelo munenga. Lete munenge kula. Well, you umundumo wa bata. Mundu aumea katika mazembano makuzinda ni otongo. Ni withwa wia wake munene muno. Ni waile kuoza ta wia wake munene muno. Atabia ate imake ate nyendivo. Na yu ela muthike tuone kukuna. Ona mukai mugethia nepo tabadhali ni numie na ela numie ne bangia o. Nundu ela twaze engineer Maleti. Unaize ne wa umea. Nune kia akwata mbau. Moteti unge wavinya ndeti yuko ukule ino kuona sikunetwe we siandike to kwa Maleti sela kuya ni wasted na ni utabi okazamuka une katona utuma with ya mundu zine wakwata oitambia ziango ya uzinda kwa uya mula munene wako tabia itambia ziango ya uzinda ra you don't dia kwa you kwangelekanyo nona iba Maleti una umete na kazi ake yandu make na kwata wabina goko you andwa make maana thanda tu makuni kwanga ezingela kanyesho you get the wa izune tingela kanyo nengi you get the wa on the maina kuni engineer manaendie bala engineer na madaviti kindu june keto nenga mwandu wabina na nenge to nyonenga opponent wake nake mwana wa kubetela ba bido tebya kwetha yukule okona yute kule no okona yute ando to nyokonwa mbingi ukeza hivi ya na akionongi undo okite enda zingilita tu na izungilita tu ziri kwa mundu yaba umeye na wethi agetha umeye na ake andu amake mwigangu ni yu ukwete ithi yeta neno bandu azia mundu ni waazia kula nundu andu alange wenamo ni batona kuko mundu fulani akaya kula zia kwe 10 ukwesa kwata na yakula zia kwe 10 kwenda yakula zia kwe 10 mundu ungi weleto umutiete na kula monza mundu zinu wako kwa betambe wako nundu wethia weyelete kwetha wena yana na 10 na agele kwetha yana na 5 na yusi ya 10 ni seumwe ba cia thaigo kuma yana na 10 cia oga ya na yana na 5 kweno wabeta mbere nundu kula cia mundu ne cia thama yuko wea wako welesia ate imamu undu palama ilo kona kula wethwa ne wea wa uno eunje na abanga kumea azinda kukumea we muselebe mwisho pe mwisho monene muno nundu wa ningi ndu zizi otazizia mheshimiwa Maleti yuzi zitethizio okulu zitethizio okay nezi ya mheshimiwa ngelo pia nondo atangaze kukwata mba umusela yuzi ni mutethizia ata wethia onagetho okay mheshimiwa ngilo zake cia ekabanga obani ekabanga nondo aze timbinge muno timbinge na niwe zikala kitu kwetezira zimbinge nundu aumete tenange andu nimetikilile na maya kwa mwana campaign nini ukwa ono katembea yu ukatembea mazabu ukwa wethia igwa usia mheshimiwa Maleti na wethia posta cia mheshimiwa Maleti lakini munanga ukatembea kitui bina kwethia posta ya mheshimiwa Ngilu na wethia ndu wethia mbingi wethia nisia umiwe na kula onatio wa umisie cia umiwe na andu ange metha mayamba cio nundu mama miega na wendego yuko ila mheshimiwa twaje kwangelekanya mheshimiwa Maleti waje nena uma na andu matembete mathithia hi mwana mheshimiwa kibao chake niki na kwanza kuonge uniweze ukene maona kibao na mabanga hii ethani tuona kibao mheshimiwa wayo huko na uyona tangwe maenda katika ukona kula na kama hiyo wala mheshimiwa kwanza juu ithangwe ukene mama zakwa yuko pa gume aba mwezo mheshimiwa Maleti na umeye niko na seleisi na pezi nubingi muno cikitwe ciseletwe katika usakuani uno siyeso utuma usakuani withia undu matokeo mekweza Mausungio mekweza kuka maili ketha maundu azima ambeje kwekwatene mayoka mayetha manokie maili uketha mheshimiwa Maleti hizi ati ona kwanza nyindi ako kake kuto kuunga manayi kabandu yaje kwanza ni anizie ekane support kana kethwa as support aungamie na mheshimiwa wavinya kuma mwambiona aka mweninye munini waku na yue takuthi ona withia kule no ya kuleo gwa yaba yakangu izuko koze mana thandatu tazio kie kwa zitazie kwa wavinya na aile kwa na manji ni yakaba okay ni andai tuzio kwa kitu yenge banini nondo be uneni wai bau 89 na ndiye si
Muthece no ni mwiki oba no no kaino kanini muno ndo no ugeke ni munde thecia cia thukuwe piu kuma nthi kubikaba yulo nundu icio chatumina okamba na nesa kwithia ni kindu kyabangitwa nundu ona makuweni kibutha na thiniwe ni chama cha Wiper na ma MCA ma Wiper esa kukola esa sia iningu leo thukuma na nyubi Baby na twekite mauvo wasu uze mwishimiwa ngelo ayikulie nendi mona pando be chama cha Wiper machathukie piu na Kitui nuko nondo kuenderwe nikumaanisha ngelo kaundini ya Kitui ona kutwika ndaite kibila kingi anaina wate mulumo na kufika wao kutabie nendi kindu na makebwa hiyo ndo mwe mheshimiwa Ngilo katika kiwango kila uita Mutongo mheshimiwa Ngilo ne umwe katika atongo yala very senior ala nene pyu ukamba na mundu weza kwetha yona mheshimiwa Ngilo to katika andu ala atongo yala nini ndetha ayona ndula wako na yu mheshimiwa Ngilo peke ndu kwemwe wekana ni wona ni chu kwepinda ni weka masafu ma siasa na ni wende ya kamboseo na yu kindu kino kwiwe inena pe undu akithimete akachona na ila yu ukazizia undu baendewe newe otoyasia wasisia undu kuendewe nutona kuona bandu banai nundu nitotha kwa chetu asisia ni kwateta tuzi asia mazonga leni ithio ndethe tuona ula otongo edi pana twabe wa Wiper na nubwa atosindetu yu uneni unokuwa wa Ngilo andu ni mawewie na maambia kwasia masia kwa kati isilie kwa kati ambia osisia kanane wagwo kwa kati ambia osisia kanane wagwo na ni utabia ila masia isie ene mama kuwe ila masia isie kana wati ndetu icio neno ni Ngilo ni ciagwo ni monie cie na uwe we bandu na niwe ila mabangie yu ni cia bikaza asia kukuna kura na kibwana no nethirwa ate ukwateania na ma MCA yuko ni lazima titani andwa na titanye kwa obetanga amwe kuba kulania tepetange ma MCA kana tepetange ongavana mabikiye kwaje tepetange ma MCA yu kwa kwega kiu uneni uzukuwa wa Ngilo nendo kwa andwa ndwipasa na kiumekie yu ni mabikiye bandu ethia nitametikila kila mheshimiwa Ngilo kila mheshimiwa Ngilo amatabasia na yona kwa nondo aweta ni wasizia oketwi nukuona beo ma MCA o maende na kuka nethwa newe waweto lona atwaye majority na niko juzu na atwaye majority ni wa Wiper ndizi atona kwetha itha no unaunje ni ona eonjo na Wiper na kuwa ile kwetha azindwa ni Mutongo wa chama kingi yuko ugigwe hata ona mwasu ni mazie iche kindu chumo kina kiwere ne mheshimiwa Ngilo makona yu namba cia chama fulani ni tona kuka na ciethe ya Mutongo yutangavana wa chama kingi yambe ya kumuthokoa na no cio ugethea o munondo batoneka ogela ugwa twinena atongo yi methithia ni maile kwitikana kana pai mundu waile kwitha bwatabie ulonge undu waile kwika ko free uthacio wa kwithieleja na uthacio wa kwika maundu no uthacio wa ulikana chama fulani usu no uthacio munenga lakini twa komane yao yani tuthu kumene ndira no joku iweta ba yuko no cio yu chama cha Wiper chewe ndeto izu makaenda meza ni makombana makazizia hii undu tunethwa namba ile tunethwa nacio yute nacio na makethia i namba matena ndende losia is about kethia 33% not 33 out of bidata cia makuweni out of 47 ndethia 33 that is 60% na maile kwitha 100 na 160 ni maile kuyinge magela thema kule okay kula cia thala bete kwatie ja makethia matheiye na 1 kana 2% maile kwaje tiendete u na mathiri kala na woni no Ngilo na mayaja ndio need ku style up ngate thukumene na ndi mono musecia ni kwiona kuine buso yako bikia na kwete mawoni maku yo lwa kila twende cie unaenania wa muthenyani wa umundi maundu maingi ni maendeye utali wa kula no wende ne chitu mintu ba twende na kunenga updates twende ona kuthiana maundu itumisia
Mausungio no matonya kutha mumelete uniki itumi no nginya tukainene oba twende na kuonenga Mausungio ndo maende na kulika inaenda kwa mbosisha mautumani maku thini wa mitandao itu na thini wa namba ya utumani ile itatu kenda imwe 5 wambie na Ndeto TV to mautumani waku thini wa mtandao wa Facebook ni Mutongwe TV te live thini wa Facebook na indi wa bikafo share the link na thini wa page ya kwani Rastas Kithu Kwanzo Mo enda all like page na ende tuyati ya Twitter @Mutongwe TV KE @Rastas Kithu #ni Usakuani 2022 YouTube Mutongwe TV Stock FM official tuambie va YouTube ono ya siati Miriam Kieti Wakamba Ruto akiingia mtasaidiwa na nani na hamjampea kura si mchanuke kama Wagikuyu tukiteto ntune ni lugha kiubwa FM nondo niona yene ndengi makini ene okay tutaraita na kiasi thank you bwana FM. However, when shall we end tribalism if we continue looking votes in perspectives such as Kamba, Kikuyu, etc. Even if Kenya iko hivyo, why can't we be the first to end tribalism? FM tuambo nene hivile sana mbodi mono undu ambe no ziote kama no mundu lo kwizondikila wa musumbi ni IBC ena wea wa kuthukuma a Kenya onde na no ziote kambe yothamia akili itu bau no yu gethukiza makulu azumele ukethukizia uneni usu kana woni usu na woni unonge wa namba ile tukapetanga ukabila yani kwithwa tuthisilie muno kwa musingi wa mbai tukabetanga undu zwinde yu usu ukwiwa yasia of course yasia te mambe kuonania ngelekanyo ya nitwaile kuma katika kwizilesha na kutetha ja mundu la wana yako na kiosu ambe agulidi ati bwaema kukunia Ruto akamba ambe ju ithati nye negwe na azu akamba yu bwaema kukunia Ruto sisi ebuyo no ndo mega yes yuko uambe promote tribalism uagele ndato memine condemn tribalism ndetithele yuko nendo kutapia yu akili situ siili exactly uyuewa nitwamanie kana na nitwizile kana tutona utetheka umwe wa mbai yitu eba yambe twikendo kamagetha akili ina bakubegela mu Kenya na owo ukate ya muno ni withia andu ni matetheka umwe wa ebumbe chuni kindu kebage na yuti kwenda kwazi ati no tetwika angwa nai tekayakana na kindu kiu kya kwanje tekatetheka mundu la witu eba yambe yu nyene ndo kutabia nene thengea ni na utongo iwa twazio urban pano tailobi kana Mombasa nanga ekalonisia itie nanga mana zindu imwe peke ndu kama chapara ni zaidi ni manete ati utongo iwa urban yani ni wona niola muzeo wa undu kwetha akuilie na kwetha akuilie ata kwetha akuilie kana ila mwipu katika urban muketha mutotha kuendea nesa ila umwe wenu we utongo ini yini utabia neza unateka panga kukita undu wa utongo iwa mbai na utongo iwa kuthari utongo iwe ni mbai unateka panga kukita undu zwata ni utabia neza twailo biko bandu kethia mundu ezi lia kabika bandu akazia no ngwenda baile yitu itongo etie na indi wo moyo itongo etie nundu iketha thila hizi no zikindu kila kitha kike batho kwenye rastas hiyo peke nduketa wa information yumundu enu atongo etie pe information ukwata itakwatikana na andu alangi kukaumila opportunity sia twaze mbeza sia utethezia biashara ila nini imanika muno na andu ala meba una nemo methamezi process na andu ala mambe matapagwa andu ala mambe matapagwa na ala weba kubi na mona na ala mamba yake okay na nibongo utabia kana undozu wa mundu kwithwa ayoneka totetha ciambai nduweto ndu witha la metuke na kila twa ile kwika na ngwenda utabia Kamba ila tunazia tukomaneva edina attend idea isu ya muzia hizo uzu anamba ile atwa chota writer na niko atezwe mwati witu sumo no mtu ate ya no na mubea writer mwandiki mwandiki
yu nitwa ilo manai ona kauni tukwenda withiite angwana muno na irumbaro no tukwenda kwaka andu maitu katika kula kwi utongo inundu kwanza mwaka nengi sindu isu ilo kono utongo iwo teti no utongo iwo sindani wa wani wa mali no la wibo ni wo kwata na kwangelekanio ila tu ilo nena na kamba pe undu tuna nene awa wa embakase south na twasi ati kethe batoneka muno tisize kanetro no kwato watongo omege wathako ni makamba no la utwebo muyumbe ni mukamba muyumbe wa muzili wa mawathe na undu na ithugizia namba ziendete na thangi kuya no tona kuka ta mukamba pe ward ya pipeline ituye thina mundu akuma mbai nengi nyake 10 undu newe thukite pe mwana tu ebu kwetwa Patrick Musango wa Maithia Musango yes eunje na wiper na undu newe abokitwe ni newe tabokitwe neza pe ungi we ba ya kware ukwetwa Kitema munango eta wa mandefu mwita mandefu lakini mukamba kwetwa wa Kitema uzune nundu newe namba ziugite onake probability yaku kathithi ulumono yu kugetha MP wa mukamba na kuikwatikana ma MCL makamba yu kukwata ma MCL makamba ni tambia nene nundu umwe wa yulu atuye ewa kimani no yongi wa ba yethi okware atuye ewa kwethi yani yuko ukoza kwambia koza myanesu ithia okwa ninge yu niweze pese ndusuka na chana otongo yuzu otabasari yuka kule andoki makuya yu ibinda yimwe jima mawathe otongo withira otongo eti nimethirwo mayona basari lakini ibindela kutai mundu wo basari cia yokwo na ndo thukithia mayazi ona ku mundu witu ni taga ya mundu witu ni real ni ndo motapia taga ya mundu witu ni real nundu sindu cia siasa ikita ukusaniwa sindu la wona ikita ukusaniwa nundu timbinge sida nongi nyao bena mundu wenu ni mukusewa lakini ni wona nyakana FM bayibinda siasa itake ikakuna bate ukabila ikunika bate ukabila ni utapia nesa siasa si ukwae tuma ukabila tenda akenduketa wa rais yuta uma ukabila ni tenda rais tika ukiwe kenduketa wa racism na etha nundu nezi nozia isia mobela nozia isia Premier League nozia isia UEFA Champions ni wona let's end racism though racism ni chao nendo kwa racism no kuzie konde chao na chagu tikethe ate iyo nzu itu ne ngube metho maitu ne maiyo nzu ne atweka race aya tika race tikethe ai pe musungu wetha kikonde chake cheo metho make memambulu nzu ya kathe mbotho nzu ne race ingi na kila race ni thenda ugethe ani kwenda withie neo thetha itetheka munango na kwou elogwa let's end racism petha bai mini umwe wa kikundi kiu thithe hapo nukothete muno gutethia andu ala make mabwana nene take andu mundu ula mwe thithe hapo nutetha andu ala muno andu ala iyu taitu Africans andu ala me Central America ala me South America me thithe hapo ni makothete utethio isu ni racism na ni utethia neza thamu isu ni twago ona tikai na ndicho wiwa andu makunekula na maduka meguna kula na ala menu ne mwanini ala mamulengo ala wenu ala mambaila yenu ala marisi la yenu mukazindwa na mwami no zindo muiga thana mundu wenu mezani wamozi amali na kumwete asante aya naende one na niosuwa na kwa ene ndina wa maende na kuonene ya muno mutandao wa YouTube niona umweto wa Jojo hizongea kasia Ruto will need second term re-election so you will have to sweet talk Machakos. I don't like azinda ni woni wozu azio na azinda yambe okamba ne kuthethe kama nenda no tuke tunene bukwa twasi kwangeleka nyo murengo suni wasinda na murenga na murengo ronge ni wasinda we mukamba netha imwe yani ngalikuisi wanda kana be murengo omwe mukamba rona kutha mubinye muno bae nende ni ona amwe mayase kana nondo ketha tamu yake yambe ni kwitha akamba matonya kwitha maikwata matunda tunene yakiwe tuke kwa mundu ungi unitwa Castron 017 za makweni zinaendelea aje na wazito ende na kuonengelelia Joshua Musioki Mutheni Joel Musioki Mutheni za masinga kunaenda aje tuikwata na kuonengelelia tuke kwa what about Machakos County na wazito ende na kuonengelelia nengi tuke kwa mundu nuitwa Morris Wambua makuweni baili hata na wazito ende na kuonengelelia Alex Mumo ya sia wasindwa etikila tukuikie kamini wino ndana weta no aya
updates za Machakos County no siende na kuka ekikutumie mwandiki wa mauvo Daniel Mwongela na Boniface Mutesia mongame tengale ko sia masagwe seithia ni matu nengelelia mauvo ondo maendeye na indi Samuel Musyoka kaneza mautumani waku nikenda ndikuelesia nikikitumi tunenge matokeo kuma wiyo maundu asu yu matokeo kwa tuweza kuonenga mataumite mundu sa kweta mweshimio mundu FM ezi mundu kama no wadi so ya masitwas so ya masitwas kinenge tiko kwela na maundu ndo maili kwa azizi utoni mata byata yolo menda matokeo nazema nengo matokeo azizi mena odhazi wako ite matokeo na mena haki yaonewa matokeo kwanza makala atitwe ateo no ziote kama naki nye na ngua muinenga ne matokeo nundu ne wa kwinena aba wakaiti matokeo manenga na wondu mekete ata wondu mokete na bege ndu keta wa tallying izi matokeo ala mekwatikana munango ne ma polling stations ne ma yukundu kula yumeota center ila si utale yawa ke twazie pandu bala kule kunea wai pau pone kie kula ziana ata ananganie kwete chao nanganie kwete chao maubo azu mama kwete onengana na maubo azu manenga no kuma ketuone choko ni wa kula maile kuongela nwenginya moge orutabia MC yenu maile kuongela no mogo tabia muyumbe mundu mutongo wake lyo yumbe nu na ti sehemu imwe okoni wa kula ni sehemu mbingi kwa yukelo kwitho izo maba witho izo moge tuo kimwe na itu izo siende na kuongelana sio ongelana katika center ya constituency gina ebikie kwazi ati ila twakwata Mausungio Ma Usakuani ituo sieke bathukani mwiso twabikia kwazi nganiolo azinda ni wono wana azinda kula yanona kou kwebinda thi kirando no mea maende na kuosa Mausungio asuma ituila sina kunewa kura withia okituo kila chapika ni moza kila genge moza mwana mama tabia kila genge moza ni mama tabia okay Mausungio sina makuona sio mwelekeo abala tuendete nundu edukizio ta twazio thano kibera ta chonga bana chama kuwene wedukizia nukwewa okundu kweke bathukani nukwewa ilambala zitu weta pemba zile pe mutula abe muzimba na kwethia madia ni data undu zino wala kwambia kuotabia hii Mausungio alama kweza kuoka mweso matonda kweza maili ata yuko nozio undu wa governor no kwenda wa county na kwenda county ni kutwa Mausungio azu ndekatika tallying center ya county makaumwa ethwani masaku Mausungio azu ni kwati masaku tallying center iba Machakos University yes yu paile kwetwe Mausungio maguma mazinga pau Mausungio maguma yata pau Mausungio maguma mwala pau Mausungio maguma matungulu pau Mausungio mama boko pau mama Machakos town pau na yu Mausungio azima yeza kuma kundu ko the moka na mayekwa kendu keta wa kongela nijo keta wa tali makongela nyingitha magetekelana ngana makazi ati the nganione we yutuona Mausungio magene metekeleka na ngane wa wasi yuko unduzu ni wende na nijo yutukwete kumasomea na umezio ni wa bata umezio wa bata mono umezio wa bata mono katika zindu zio ndila tetha ati thika na nondo nezo matwaza mweli wa mbere 13 kamategekana umezio wa bata mono ni mailo kumezia magetekelo kumezia ono tu matajia ogetuo kela joka otematabeiti mwezo ndeteza kuongelania na ile tono matapia indi katika akilio cho yumbe fulani paende fulani na onatuka wetondo paende payundu teza kwazi anganya ni wosi ilenge kuwazezia ni wate mwelewa FM no abikiana kumweleza nesa ku ndukeze kwazi tone Mausungio na hizi tuina kumakwata nesa moneza kwa nonginya tu ondo asu abikiana kwelewa tuketela na hizi onde Mausungio twesa makwata twesa kunengelele mo ndo violate kana boso masoma motumani na twetelete tunene na mwandiki twa mauvogu mangale kosia wote Caleb chalo wa mutunga twende na madana nake imwe kwa imwe wesaithia ni twane na nyana nake uno MBI tupashe MP Kibwezi West wene ndemo no menda ngewa ya komana
aine Kibwezi West mauvo wala matana makwithikithwa ni IBC ni kana meonania Mwengi Mutuse wa chama cha maendeleo chap aende na kana namba yake si yulu sia muvindani wake munene wa chama cha UDA James Kimandhi Mbaluka wasuni maondo ma Kibwezi West na akiongea sia Kibwezi East ziko aje sia Kibwezi East Electoral na mwandiko kitwa Mauvo Kennedy Mulinge abigena kutuelezea kana muyumbe lawe kalile kivila kwa miaka ya 10 Jessica Mbalo no wende kana namba yake ni kuona nya aende na kwambata ngomo no era sasa mutindi hata ndavyo governor wake Twiwili hata Nicodemus Mutuko kumava mombone mwingi aende nini nane na isu Kitui enda Malalani ward ndo na weta wiasiata TV alafu MP Kitui East akona kura ngapi na wapili akona ngapi nini namba kuona sia Kitui East provisional results inotisio ende inotisio sia mudia kundugesia sia kana rastas ya tuye kana moyumbe witu ni muna kwa nendo sisi ya Kitui East nini navikia na kuona isu provisional results na nikenda wisaidi ya nino nengelelia wa manondo maundu maendete galekoni isu ya Kitui East na kula kuungi kuonde mwende na kukulia na indi ndisi hali kaba ngwende okay ninone sia ninaziona simu yakwa niambete kidia kuikwata kwa mituki provisional results Kitui East ni Road Mbai kula ngili miongwele na emwe yana imwe na miongwele na kenda Ketute ngili 11 yana imwe na miongwele na itatu Menja Mulovi ngili umwe maana kenda na 19 Mulaimu ngili umwe maana na kenda Mudhusi maana miongwe 5 na kenda haya na indi isu ni Pauline kana iseze ile kuditali kula yana imwe na miongo muonza na muonza yuluwa yana imwe na miongo kenda na itatu kuunga leko nisu mangi 10 na mamina netuitha tukunenge provisional results isu tuetele IBC ona moise ya ni matangasa ondo violate na indi otondo na utabeni kana netete tukwate na mwandikitwa Mauvo Makueni Boys engalo kosema Makueni Boys Talent Center ulani mondoi Caleb Chalo wa Mutonga tuende na motomani Mutonga TV ni mumo mulumba kitese Makueni Moses neva amosi azanti ende ya notose isia ni muvewe mwanya na kuya tunene mitandao ni Mutonga TV isu ni Facebook Mutonga TV Mutonga FM Facebook page na Erastus Ketho kuanzo mwendo like page la na we follow then wa mtandao wa YouTube ni Mutonga TV Stock FM official subscribe na ende yuye moko yemwe akati ndi kwake Caleb ni kwati wati ndane saa na wamuki onesa atiyo ku comment ndo na koma ndo wa kwati ya Mauvo tutabini cho kiende ngale kwa sisi Makueni Boys Caleb. Ya bwana Erastus ningo kwa chanesa kuma vaake tuone chotale la kula cha Makueni constituency ilane Makueni Boys na indi oyupe mabo maketekete na no maingi kalone sana kenda wese no manager na sana indi wese angali kwesi ingi director isi ndo neweke awa wese we loud and clear kwa faida ya musese wa Mutongo TV kuma Makueni constituency kuona matokeo mame kule ile imini na kutana mtandani wa hiyo na indi bwana Erastus winena oyu ni kana mpike yavu isese yana yimu miongo muonza na yimu 171 polling station nisiminete kuvicha matokeo mo andi ni wa tallying sendenu ya Makueni constituency only ile itiali itembi na sio vete line baanza na sio ni miongo 3 na kenda na inde yu no kesese ke mukuma bitine keta neso bikaba ndini wa Makueni Boys na ni cha kuma na kumbiti na elatwa nena na presiding officer munene Florence Kwamboka yana weta kana no mathina make mikuile kuma wodine ya mbitine kuka kuvikaba kuotono na kutavienge kandungelelenge kwa faida ya musisi wa Mutongo TV ni kana matokeo alama minute likava ndini ne yana yimwe miongo monza na yimwe na ndi alama ovete line baanza be masandu kunona ni service baanza moleche line ne kenda wisevya mavika vuna kutalwa ne miongo 3 na kenda na no mwe no kana no kesese ke mwe polling station mwe kuma mbitine ileta ne so vikava ndini wa school wa Makueni Boys High School nikenda wesethia ikula sio ndene cia talwa kwa u eje manisha kana twivi kandi ni wa masama vuvu oyu kuma oyu
oine kwa jate saa muonza na teka itano na inde tuketo vika masama ya sana na saa kenda sindu isi kwetha ambisio sa mukondo ungi na sione si ambisio sa mukondo ungi nundu ne kwa atia kwikundu to no weta tuka predict kulingana nundu matokeo maketo soma ba ndene wa tallying sendenu na ne kana itu atata kuisia ndene wa kelio mbunge ki oyuyu tallying ila yendeye ne kana muyumbe oloko kitekevela cho yumbe na chama cha Wiper Suzanne Kiamba ni kuonekana embe atiwe ni alangi mana ya ingi wendo kone tana mana ya ndo nini ikivela kela kana tete ando ingi lakini yu atata kuisia kulingana na ndo siende no tano Suzanne Kiamba ni we leading akati wa twase ninguitha ndenga na matokeo nesa andika wete weseria ni kindu kite authentic lakini the reality is that Suzanne Kiamba wa chama cha Wiper oyini wo kuonekana then wotali wa kula atongoje kwa ndo angi twaise ivila sio MCA tawava wo tenzio Felix honorable Felix Mateso lani we MC olawevo eonekana utalo wake uyo lo muno na kwa uwe ndeni wakavinda kavutho no tono sinda tia no tono sinda lakini no ndo tendo dikile asindo IBC niyo ya mwiso niyo ile to manenga certificate kila mundu akatanga so musindi lakini oyi baona nyo ni makana kwa ilungu ya miongo kenda yulwa ya na honorable Felix Mateso no tono sio kavo MCA watene wanza kilele kalamba ulawezekana hata Francis Mutuku kana muso usina ake maona nyola mevone kana kwa ilungu ya miongo kenda kulinga nondo otalo wa kula wenda na kulinga ba ne kana isi ndo bani sisi ambise kumweke ya na ana vika bandi no agetu okay na tuisisia oina mbondo se viane kana muso no kwenda ndale kala ndini wa county kana mbunge ya county ya Makueni bora vangene ward ya Kathonzweni balatu no weta kana chama cha Wiper ingi bubu ni kwetha kisukuma mundu kumutwa ndini wa mbunge nondo honorable Benedict Maneno wa chama cha Wiper utalo wake uonekana huyo lo muno watata kusiana na wala meosindana nake ni matokeo ala tukwitha teimate ya bwana Erastus imwe kwa imwe nikenda wese IBC imanenga certificate batu echonjo nikuye baicho koma metho mengunu kama ka mwana longi ndo weta ngalikweye ingina ni kwacha no ende no kunwa nesa bandi kunwa nikenda wese isi ndo to asiala nyasanzu na ni moikwacha nesa kivila ni cho senator babe kaindu kaende bwana Erastus ni kuvyuvye ndo watata kuisia chama cha Wiper nikiende no sipingi cha kipela ni cho senator ndo manzo ila we polling station yomwe asomwe with the leading elengi leading na nipe kuona nyakana kivyo vyote vile manzo no kwetha ndo sayana ya Mutula Kilonzo Junior ndeni wa kivela cho senator lakini asine maona nyotu ina ambo declare ndo na kwa IBC ne omwiso na niwe kwetha nditunenga lengelea na niwe kwetha nditutavia elo kwetha tuithithie ni wa Makueni county tallying center ila ye wote technical no kilomita si watalo mati kilomita no bandu ndo nota nje banze mbete ngito kamera inege na ida sindo ne sihabika sinzio wesethia ne nasio so kwame tukina nasi eke aba nigenda wesethia ne twakwatia ni muna musiesi wa Mutongo TV no akwata kila kindu kwa uthe kungaliko ni sio senator nife kuonekana manzo ena upatu asoili masi anapigiwa upatu sana kulingana na nambari za kura ambazo zinahesabiwa hivi sasa ndiye ndo na Kiswahili kingepe mundu wa Mombasa no kushilekea yake lakini uni wewe hivyo atiwe no governor wa Makueni ni kuonekana ndene wotalo wa kura isino mwate na ende Patrick Mboma lekaka ati yabunde na Kesiula wa chama cha UDA ukeseria mati yani wahume bangita musale cha ukava na bwana Erastus bane kiimbie kitesa ni nundu atata kuisia ona hiyo ndini wa polling station la to kwenda ni baba ambo wetwa mutula baka ino ndi saiwa ba ro musimba anengeti ali ya maisha na tiwe election za hivi kwa uno kuona nyakana Mutula no ende no scoop na kejo vyote vile twendo tangaza nundu twinambo kwa to lakini uone nyola wewe bwana Erastus nene kana Mutula Kilonzo Junior eno talo mwingange ndeno wa polling station ila siende no likavava kana not polling station kana ndeno wa matokeo makuma isesesio kunia kura sikiva kwa ila siende no likava nise kuona nya Mutula Kilonzo Junior no kwitha paende wo baisongu tuteka to vikone no kwitha ndatangaza ta governor wa Makueni nundu eulu watara kusiana na apinzani make mava kuve tapati mo musimba walane independent candidate kuma kibwezi yo vilona wansi na vile vile mukijwa vile kiuna chama cha ODM walane David Lloyd Wambua Masika asuma vya na nini wakivila cho women rep ndetara ko sia isienge bwana Erastus ni kana women rep wa Wiper la uyo mama Rose Musio kulingana na matokeo ala mwene nyengwe to sia isiana kuiwa na matuwa makwa over ondu ikula siende no talwa na namba yolangu watata kusianisa na pinzani make mapa kuve na lilikana kana kivela kecho women rep kina na ando ingiwe ando komimbe we komina kindu ala manenda ke vela ke mama manenda amasa kweta yumbe ndini wa mbunge nini ya vandi ya Kenya lakini kwao mama Rose Musio onekana ekitia ndasia oweka okesa kwethia ewa yolu alange mateye
kula kungi nthini wa wodi ngita muvoki kumene matokeo no maende no lika kwi kungi kwi no sindano muvyo ta ukia ninegwa kana katumo na mbelenzi ngaliko zini kwa tano kwatiania na Robert ni metha menthi watata kusianesia na engineer ndolo ulo wende na UUMB na nondu kutendo tangazo tene lakini ni kwa IBC muthani wo munthi undi kumanikana ma MCA kauta makuma wodi sieke vathokanyo isi ni citwa mino kwata wa na kani tungelele kwa muthia 171 polling station ni sifikete matokeo va na makatalwa 69 ni mombe vaanza na masanduku moleche laini malike na kesese kimwe kana polling station 1 neyo etialite kuma mbitine na ni kwati kwetha hivi kava ndateka yonthe kuma oyu nundu wa betuke kana no logistics kana mikuile kana nzia cio kwine cio ciena thina ndina ingi cia kuelesya bwana Erastus kwa ku studio kuma vama kuwe ni Tallying Center nyeneta wa Caleb Salo wa Mutunga. Mwana Mutunga ni muvea wako na sindu nesa na endi niguo metho magwineze mo mengunu keni na kenga ko yenge neze mengunu chama kilo weta na endi Caleb ni kana kila wiye kwacha enda uye na endi wendo me atil nondo kuiwe titake thoku nondo ye energy we nayo ni muvea muno mundu Caleb na endi bwana FM pe update yali kaba ya kuma Kitui West kuna tu enea pe mheshimiwa weta wa Ben Mbai anokitia kivila kina chama cha Jubilee muungwa Azimio na ndinewe they were atumatumani wake na atumie masani makwacha andikite good morning my wonderful supporters ni soma geso ngondo ya ondo waandikitwe nono ndiye nda interpret niketwike ndeto na interpret naye I just want to appreciate you for the faith, commitment and wishes you bestowed on me during this long journey that has just ended. It was unfortunate that most people voted for their stomachs, not for any imaginable development. Tomorrow never mattered but today. Bemba, Mboso, Mutu and 200 defined our choice of leadership for the next 5 years. However painful it will be. Of course, there was also massive rigging by the incumbent. That is what our people have chosen. All in all, I want to thank you and appreciate you so much for being true to cause and purpose. You are an unwavering support, your prayers, etc. You gave it all you could, but the majority chose otherwise. Be courageous and keep strong to fight another day. God bless you all. Utumani tosu. Amen. Wa moteti. Kusinda na be shindo wo meliombi ngange. Yolu utumani zuwa ngizitu minacha nienda kusoma na Kisongo ondo waandikitwe ondo ambe sinduzu watere babu tizi ya mutandao isu imwe cia kuna massive rigging azindu cia muthembozo zidi zindu cia mutandao kwe kula wa ilo twa you no kwete ku whip feelings na emotions cia ate imake kuona titonere kila kuzindwa nene detikilite akweto manenga kitumi cha kwasia na emea uko kube akwete kwe ate imake ndana asia fairly na no uima onondo ambirite ngewesu yake kana majority voted for their stomachs how do you measure that utono thima toka mana mundu zwa na kuninye nundu wanza ilone no andembe na ile kana angi mana kuniye mutu na muzele manele ulone kau anauma cia thina wa ati yazu ona wonete bandu na onake anayo na mwana wa utethia ene kwanza Yesu yugela japata na chaele kwikwa ibinda tathi wona twakilanile ozuzu weta woza kuoni mundu aongama na alit abanga kwetekela kusindwa aine na ndeto ngube oimwe newa bu no nene ndeto nzeo na akasio kaka nene ingi site mba ilumo aile kwe ati image ni mubenu ndu munangwa ati egwoko na undula we laisi ni kana ni muneki yegithito kungunea kunza kwa ende kula ila sina ilete kuyana ngatwika mutongo wenu sineana nanye ningutunga mubea na nendobo yanga ya nenge mana nikale ni kwata manonge wa kusindana nundu yu aeleke kwa nenge ati image kitumi cha kusindwa yu abanga mundu abanga wetekela kana ndane ya nyekula aje tine ya nyekula mbaitu na yu ula webo tumukwata ukoko
na tuima na pe pinda zingi yukite Yes, siasa indeed. Yes. na twakwata manozu tekasinda na ninisi nina muike yo tekasinda you excuses unanganeta bau cia kuna rigging na kuna Sisi akotini. sindu izu kwekula cia ilo twawa nundu yu atabia ate imaku ni waambie o mawip emotions ni waambie kweka to mind site kume na in fact no ona no wetete kindu very specific agaje kana unduzu wikitwe ni the incumbent that inyenewe I do. you know isu ni direct incitement za ate imake against umwe wa tongo ino Huyu ni short utumani wa muthemba tosu. utumani wa muthemba osu ailewe edit kutabia ate imaku kana muina akwata kibila kila mundu ena uthazi wa kweku lakini ndukamatavie tomea ngani ni wotumia takwata kibila okay ni wotumia takwata kibila kwou Okay. ni wotumia takwata kibila kwou nendo zyo kala bandu ene ndebe kinunegwa chawe toba ya makuwene Yes. Ripoto zwitu azi ati ituo ila masandu katu na bani makuma ituo ya na imwa miongo monzo Zonza nemwe. na bingiro etele miongo thantatu na kenda you know zeo asiayesia maitu makamana kindu kila kitu na utuma yuteta manenga mausungio ni chokiu you telling ni the endele na nogu abaitu kabeza ndu imwe ya pe Mausungio makuma ngale ya mbitini bani kwa tene baye mani cia tende na kimu Sima kuena constituency. matena abika yuko ethwa mena ya na miongo monza nemwe na miongo thantatu ciebunza cina atalewa ithieta kisese twailende ona manenga obo kwena na baya oba yo nduti ukwata oba ya nthiciumie ni kana ila sikweza ongelanywa na teinengwa isu cia pau cia makuweni ni IBC atongo yala mewote timanenga results isu pau kwa pau you know zio makamana pe ya na miongo monza nemwe ciendene rumune be miongo thantatu na kenda cibanza kwa bado mazao maineza kwekwa tekabika bandu timanenga Mausungio ma mweso umethom na umejo na mayati onondu ona itute yati ngana withene taendeana kwe kondo IBC etwite Tiwa. Aya, naende nikuye no nginyanga zimbanda na guya siata. Lincoln Musyoka FM etha sawa muno. Akona we amwa. Enda no kweza kuzonge. nitetha cia wea wa analysis ba Ni watabua. We naende FM. Azeza meendo mana atongo imone mwao. Naende otondo tu watabia. Who is the governor? Dominic Kitonga, Macha governor and senator ni nani tafadhali Eriko, Machakos governor and senator Jimmy Anthony. Otondo tu watabia mwala MP no Tony cards. Ne kana twende na kuone ngono tu that we makwata onesa na twaje twende na umezio. Nikenda wese hivi atoi kwata ni tu kunenga mauvo maikile nesa nukezo zemba kwa mitandao ne wone nganyani motongwe tiwaje no zindie twikalango wa IBC yasio ndongi kwa nongenya twise hivi atoi metho nesa na kunenga mauvo ondo mailia na mauvo maikile kwa Otondo FM anaelesia nongenya tukethwa na umezio kidogo twetelete ondo tu manenga rastazi mundu yo na uthazi wake kindu twita ku form opinion mundu yo na uthazi wake kwazia hii ethwa andola mana ugitea mana zinda ne ya ngavana na ndwana no ni ona kwere ngili no nge mana tatu no nge 8 no nge kula 5 mundu uzi ni utumia namba izu ku form opinion nundu kila nuna manie kila tenda tetha atenda tatano tetha muno tendo mana wola ukweza uzinda nu ulo kwa atoko zinda nu yuko na no zio uo matabia tuikaenda mitandao ni tambi ya kuzizia hii tewe ngane uzindie tenena ne na akili na neta wapi athi andete kwa bishwa tafadhali telling nindi thiende na yutu amana ngeleka nyozi ya Machakos sorry ya Makueni mindo isu ongelania cionthe wa ya na thimwe ya na miongo monza na emwe ongela miongo thantatu na kenda ziuka manele na miongo ena ko yu katika manele na miongo ena ya na thimwe na miongo monza na emwe nicio ciebau pe ingitie le na ciebunza cineza kwetwa esitalo ko ndukezo ne wa Mausungio ne mundu wetekela kana Mausungio zini mama gupyo pe ozindu ito no bindwani pe Mausungio pe zindu no tabu gethia IBC otwende nange wezu nemezo kundu ko stikoze Mausungio mutandao ne ati na tiyane watazi mutandao ne waruta pia mutandao tiwa IBC aya bana FM
andu ma masako no ma kule sia ko sili ata nene be update na kwata ni kwini unengo na kwata undu na kwata maili kuma kwandi kimetu mama uvo ni wongo unengelele ndise kunengelele kindu kiteki kithie ikombe ward Katangi Mausungio alama kwatikana provisional results kuma ngale koni isu sia okivela cho governor masako ni kana kithimani ward mwandu wa vinya ndeti akwete kula ngilitha ndatu mana ndatu miongo kenda na yemwe waita siwadia kakwata kula ngili umwe mana kenda ne 10 Muthama Johnson mana ndatu na mana ile na kenda Rose Mulwa yana imwe na itatu na indi ndalani ward sun ini kombe wata ndalani kanisi ni ward ward isi on this theater. Yeah, this is theater constituency nondu yena Katangi na ikombe ward matu ward ndalani ward na kithimani na indi okwo kuvi kani utavie in short and then wa yata constituency mwandu wa vinya ndeti akwete kula ndio siona neza yes ngili 82 maana thandatu miongona na kenda wa sorry na abetokania ndegeba wa vinya ndeti yakwete kula ngili miongo 3 na maana kenda ne 19 nake waita kwata kula ngili na yana imwe na miongo 3 na monza isu ni ndini wa yata yu na indi Muthama kwata kula ngili ile maana monza ne 19 Rose Mulwa maana na miongo 2 na monza yesu sili wisia ngale kone isu ya yata na indi pena ingisi basi alika provisional results sia kuyake tu west kula do monene edi the vet nyenze wa wiper ngili 18 beni mwase wa UDA ngili monza maana ana miongo kenda beni mbai ule tumetolo tumani ngili thandatu maana kenda na ina usuni wa chama cha Jubilee Sami Ngangi ngili 3 maana ana ngili 3 miongo ina na ile Dennis Muli maana kenda ne 15 aya kondo kukuilanje muthemba usu na nagwe ni unengelelia ondu maundu makwitha mokite bwana FM otwende na unenenya wizu bekino kithiwe kikitika na kiende no kitika atio kinesa kwikithwa puni ya IBC kana no kiende chama cha UDA thini wa Kiimani tu twinene ya Kiimani muno na kula cia Kiimani tukaze ne cia bata thini wa Usakuani na ntu twinene na ibinda kuthinge thini wa kilungu cha kuombea siasa na ndiko ti mheshimiwa Daniel Kitonga Manzo muyumbe wa Makwene ulo kwite senator kwa oyu ni thita ya cia kana pege no gitwa ayumbe na ndosumbika utena ayumbe na wasumbika ukethwa uyendaya ni matwa na kwitha maiko thina njombe yange na UDA thini wa Central yiwete kana kwithwa yende nesa ngale konizu na yo na tiu senator TTMP yoka o senator o governor natakana ni maende nesa ngini lovi sakaja ni wende yonesa wilinganisha na muteti ula wa Azimio yo ikule yuka Azimio kweli undu na weta wa ina ni na likitiki imani ni uo kana be bandu mutongoi wethiwe achengwa no ni tweet ya mundu morathe kwi muthenyani wa iyo ze congratulations mheshimiwa Ruto yu ando magi imani ni momanya nuwe nye na uhuru etu eno katoka thauke na esuku baitu okay yue no zio tukaendea na utungelela kana kula ya Kiimani ni abata muno katika utongo yulo kwitha wibo no lo ketha wibo na gima bathi binda o yuazi cyo kulela ondu twende na kura kukunwa onela yukete kima bathi binda utono ke underestimate nundu kizi ndu lija bata muno kindu jambe ke namba na kindu jakeli ki atongo emaili ozio yumbe na atongo emaili ozio yumbe ne mombunge na ne mokopetithia miswada na namba ya keli kima ke namba na namba nicio kupeta kula na kuzinda kula aya yue kima chona ni siata kima pezi ndwile mundu utono zizia aka mana kuyana na balogo kisia ile undu wabe kima wazizio ndu kende no nonzie isie anone ithi itongizizia ondu kende kima no kiunje na munini wa musumbe muno na niki mukwete kwoko muno wazio namba ondu ziugire mbika bau kima niki kwoni kwete munini wa musumbe moko muno na niki kwoni kitaa mutia aya pe analysis imwe kweka wawiyo nguzia zia ya pe binda meo ziani zia ngilile na 10 monza na yutwe
yu ngile na 17 wazisia nukwethia mweshime wa Raila Odinga ngile na 17 kimane kundu kingi whether agwete 2% 3% kana 5%. Okay, no yuti no gwe aikwata twazi 15%, 17% na 20%. Yuko kwiyata kwya kwetha aumete 3 akathi 18 no tatete muno. Kwetha umie 3 nundu ona kima ona kithaile to mwetekela nundu cho kima ni chatabiwe ne chewa kana tafadhali mwika to kuna kula ngale kwe ya na cho ni chewe ondu ikewe anthi na chaete iwe mheshimiwa Ruto tene muno na we mheshimiwa Ruto yeka masakwe la make alika na atumando wona cho na akamata kima na alumia kima ukwa anageta obenwa kima kina chake percentage isu kwewe ya 90 98 97 kina cha chuma balawo iwe turona kwa jitawu o muno wasisia kima kina disappoint munini wa Musumbe William Ruto kiimutiite ate opesi ndwingi twaile kwisa kusisia mbado ile ito no tuma mundu withia ni wa twika ni musindi kana ndo no leo zidi kindu kila cha pata pio katika aba yake imani ona 10% no kuona kana kutwika mundu rongo etie. Okay, kindu kiukwiwe cha ayumbe ni kindu cha pata muno kwa utongo iwa ulokwethia serikali lakini kwa usindi wa serikali kana usindi wa kutongo cia nthi yukima kila twaile kwetela nitumane ati lo elate kwewa kima neke kuneta munini wa Musumbe minimum 80%. Okay, what are the numbers? Ni chumelete voter turnout yacho theiliata nundu voter turnout niyo isa kutwa kwa final tally. Voter turnout niyo kweza kutwa utwae mbao kwa final tally yuko ukima kika kunea munini wa Musumbe 80% na jo ile ya turnout yacho ina 55% kana 60 with ya namba izumbado ni nini lakini kwa kusizia na kwa summarize undu kema kekie kema no jona nije kana kina kitu ja kwazi mweke yona na munini wa Musumbe na no tumani mwa kwa president Uhuru Kenyatta wala ile twagwete mbo muteti wa Azimio yue utumani usu nutona kwithwa yacio ithie kima te onodo ni wa kuamua kila te kwenda kwebinda thi kondu agitumi kitu nundu maineza weza kuzizia nundu namba manake tumini chao yuko kubene makwera utuma singi no nakwe ya Musumbe ati ona kauno ona atwiye wenda tingale kwe ona kaundu tono manai muze titono mana you waiza rating ya pala etinga ya pala ila percentage twaje less than 10 na wazani pe kwe kundu kone cross 10 titono mana cross 10 nuto ngoza nayo effort ya Musumbe lakini ndio utarajia niweze kwa Musumbe wanake ambiona na kima very late where there and ingine ma form your opinion na maazi ona kau ugo no gazizia hii yo logo yazia logo ato yazia ngale kwa ya ketwi ugo kwe ate iman ma nak ukazia ngale kwa ya makuweni kwe ate ima ma muungano ugwe kiuni kindu kwe to kwe ndukone kuta na njandu ma waipa kuna njandu ma waipa yuni kindu kila chuka ombaini ugethia ni kwe ya mutongo iwayo ona kaunu nuna atuyetike ona nundu ningi ona ke mutongo iwa kamba uletwa mheshimiwa Kalonzo Musyoka wona ndo ma waipa maunje tiona ya nuna tarajia ene nthi masa kwanda sima waipa kubionde lakini yuma leo masa kwa ni matu mazingi no ya ati no tuete mundu kana katoyo ndo tekwika lakini ni we witu akuthikondo tekwika yuko uba yake imani kiuni cha ile gutogende no rutevete kuniangania indi no we witu mweso nithete ka bango ndo late kweta ba gasukaje bane botukwe no nithete kaje bane botukweta na weza osizia muno weza ugwebinda wewe ka osizia peke ndo mheshimiwa Ruto wa thoisie okwebinda na iki mutethetie muno kita wa asola kindu jungu yene kimutethetie muno na yuba yake imani kiuni mathowete kiuchu kindu ko mathowete na be kindu giki magita bitwe ki mayo nije iwe kana be kindu kita ugwela wa athoizi asla na azioka aweta dynasty aze be kindu kita wa asla na be kita wa dynasty yu ila wa wetie dynasty
ni wagwete kutuma sigino athia andu make imani ati yu ona mutongo wenu wa mutapia ti lazima mwewe nundu nutona kwitha sm ya dynasty leto na ituma mwitha moyume ikulyo ni kiume watakwe ni munini wa Musumbi ni makitikilite kana maitikitikilite na mausungio alama ya kuona nwe meacia kana nimetikilite kana Musumbi ula ni mutongo iwo ni mailo moza ta toto no matavia kindu no gethia ni mato no tsakwa ni meguga kana nundu nurona kwitha sm ya no la menda kwa na kila me ko interpret nurona kwitha sm ya no la me umekombinate nundu mewa asla versus dynasty na mathewa asula ithina nundu wa dynasty na mathewa mutongo yuzu wenu ni dynasty masa kwezu weka plus minus wizo kwata andu azuno man no me mutongo yi onundu we dynasty na itu kila tuto no sa kuandika na kila rutabia tithiri kila nundu ni to kuandika we sehemu ya thino lati thina na yuko huko kondu au mathikuise maileo munenga kula aya munenga ta mutongo fm ni enda tambozisia yu numbers undu kupikia wisiliesi yake vile kio cha president naku ya bantu ende na kuonengelele undu tu kwata mauvo na tio ziote ka kuonengelele mauvo mate masionesa tosije kivela cha president William Samoei Ruto UDA 1.8 kana milioni umwe maana na miongo 3 maana nyanya na miongo 3 isuni 49.78%. Raila Odinga Azimio 1.7 isuni milioni umwe ngili maana monza miongo kenda na monza maana kenda miongo la kenda 48.81%. George Rucheru wa Jakoya Rose Party ili 13 maana nyanya na 5 isuni kula ile tatu kufika oyuyu isuni 0.45%. David Mwahure wa Higa ngili monza maana atatu na miongo kenda Agano Party aya ni atatu zi pa account pa account ni atatu monoto sisio kamba tuke kitui kitui account namba 15 Raila Odinga ngili miongo ina na itatu maana thandatu na miongo ina na thandatu isuni 70.92%. William Samuel Ruto wa UDA ngili 13 maana ana miongo kenda na muonza isuni 26.80%. Na indi tuesisia nake George Luchiri wa Jakoya nake nakula maana 5 na miongo na 3 isini 0.88%. isini ngaleko ya kitui Waiga Mwaure maana ele miongo 3 na 3 0.42%. Haya tuma kaunti ya kitui tuthi kaunti namba sianata kaunti ndo sia kaunti sio kamba kaunti namba 11 kaunti ya Makueni. Raila Odinga ngili miongo 3 na muonza maana 3 miongo nyanya na 3 esuni kilungu cha 79.56%. William Samoei Ruto ngili 13 maana 5 na miongo 3 na kenda kioni kilungu cha 19.47%. Wajakoya 545 Mwaure 175. Aya tuthi nomandhia county ngiva county Lovi county namba miongo na muonza Raila Odinga ngili miongo muonza maana nanda na miongo 3 na 4 esuni 57.50%. Ruto ngili miongo ina na kenda maana 5 na miongo 8 na ili esuni 40.23%. Wajakoya 613 Mwaure 444. Tuthi Masaku county namba 13 Raila Odinga maana kana ngili miongo 5 na muonza maana 3 na miongo 3 na 5 kile kilungu cha 76.82%. William Ruto ngili 15 maana muonza na miongo ina na 3 isini 20.98%. Wajakoya 612 Mwaure 180. Na hindi nienda kuhusesia county ya Mombasa ni kivila cha Usumbi. Raila Odinga ngili miongo ila 3 maana 5 na miongo 3 na nyanya isini 57.64%. Ruto 18,503 isini 40.19%. 305 Wajakoya na hindi Mwaure 91. Bwana FM wetu kisa namba isu na isoma nikenda hii tusisie unaenda Mombasa na Ilovi Ruto Mombasa na 40%. Na wazizia Ilovi yona na namba nzio Ilovi niona Ilovi na 40%.
ana okitui kwa kitui kango zia kitui kwa zizi no iwate neza makuene na 19 na mazagwe na 20 isu no wa kati neza kango zia kitui ni onambie ni oye bayolo kitui na 26%. ngewala tuwete yebanu umyone isu na miona ya kitui na yo ya Mombasa nweze Mombasa itwite ye ngome ya Raila ilovi pia opinion polls inaona ya Raila motongwete mnaindi wazize percentage ni kuonenya kila kinaweta wapa umbeni yumo nango ilobi paende tondu paile kwetha baithichu Mheshimiwa Raila Odinga ilobi no tona kwetha uwati wake wianu yu ukona kule no yukilete muno ya Mheshimiwa William Ruto ya Nairobi nundu wa ila element ya kimani nundu pe ekalingi muno mailobi ma kimani na yune moko na matwaite wati yuzwa William Ruto gethia ilobi ni wiki data ni ugelete Mombasa ni utabia pesi ndu ili jikikite kindu jambe William Ruto tamu ni wikite no kunita campaign mbingi muno Mombasa na undu wa geli na Mausungio nimamekite mistake Mombasa yundu uno niona kuniwa wazongo wakunwa utemaneka uendete hata nienda ukotebi undusu ni wanangite Azimio kura nundu onati lazima magetha makunite ba kwa Mheshimiwa Ruto ni laisi withdraw aya Mombasa peke ndu kingi jabata muno wa iletho hizi ungaba na wa Mombasa nuna kuiwe na ungaba na wa kuiwa na whatever the 5% inewie kuyana nundu inewie tabana tuigie kula cia Mombasa ni kuiwe kwa huyo onandine thio kuna kula nundu wake na kila tutatonda mana 5% wa ile kwithia ya utona kwithia andola manacio kangirina ainge ne andu metele mekwazia ithite mangavana kwangelekanio Abdulswamad Sharif Nasser na magazeti kathi kuna kula lo ketha heko na yu maziu izu ne kula ya Azimio ya tiwa zinza na ya tiwa zinza ugwa yo ne ya tiwa zinthi na alama galeko ya Kenya kwanza mwani momele maina thina yuko sindu lo kona sikweta othawo kabuzi yetete namba cia muthembozu ni zindu zikibathuka nio na uwo you know uwo zu kuona we reflective au Mheshimiwa Ruto nenda gutapia Mombasa etha ya muthuku muno ukwenda utaile kwitha between 35 na 40 kwa zizio kambani onu tirithiro te asia 15 na kiucha Mombasa songo no of course kinducha ngao ya songo na yule wezi zila uzongo galikuwa yengi unalile kukwata kilo kwenda ndozi akwamugia thibe mwebe munini wa Muzumbe na athi galikuwa zuo ni utabio no laizi aithio uko yaendelea na percentage no less than 3% akaja kazi ati nao nundu numie we nundu utezwa na kuthina ino wakaba na ino wakana andu makwa na yewe no wakana andu makwa nduligete kuthi na ye wati Mheshimiwa Songo wate ko namba izu tukuona bau cia ilobi na cia Mombasa ndukeza kuona tasie baza na ugo lokweza kuwa we mweso ona weo wazizio muno ndona kuona twazi o gavana wethukizie gavana wala wina wa Kenya kwanza nukuwa Nairobi ukethukizio kethia no kuwa ikinie muno nukuwa ikiniewe ula wa Kenya kwanza Sakaja nukuwa ikiniewe ketho nukuwa ikinie yu andu ala maatiye kana andu ala mabangite kutha manaku ni Usakaja mailo petie kula yo makunia munini wa Muzumbe yuko kwithwa ena mutongo iwina wati ilobi tasakaja nige nduge mwe tono motethezia still kwitha adona kwitha ena wati ilobi yes FM nawe abane ende ona kumanenge ondo siokete ketise kithuke ward final provisional results from all polling stations in kitise kithuke ward nawe ondo sietwa provisional results Sebastian Muli Mungoti 5,410 Julius Mwema Mwalali 1,105 sinezo provisional results na ine baingi bangu kwata cia
kibaswetha mbone okay na indi ni provisional results na ino ndi namba kwikwata nesa tinde unesa siwetete ikula ondo siana sikitoweta asindi o onesome kuyana na provisional results ino atio zina mbonenga no aye kanete ndi kwate nesa tio zionenga na itena i numbers wazenganya siona neno zindita kula zianata kwa uno nginya tukakwata kindu kithe nesa kwa unakwata ngwitha ndi musomea nesa undu waende bwana FM twende na kumina nienda nambo sisi ya kanambo sia motomani maenende ngwendo sia motomani maenende wevevo ko vanini ukunde kaindo kane sema ba YouTube aya andu ba YouTube ninyo ino akakweno tuwazi atende macha governor and senator ni nani okay twaguye tukutabye twakwata agiteta kisau MCA no utongweti by then ino sia kiteta kisau vandu ateo nsina wetwa sianata kango ziyeze kiteta kisau na yona venda kiteta kisau idhawo nabe mundu ngula kiteta kisau kwe ninamiona bandu ateo namba andikanola wasinda ku na wata kindu kitheune etha wishwa ni ngutabia ndienda utabia kindu kitakisio kama aye nje soma what about Machakos governor Daniel Nzoka na werela ni nasio MP Matungulo no Stephen Mulwa update ila ya muthena kwata kuma kwa bonini kana incumbent kana lo tongwe ula withito moyumbe mheshimiwa Stephen Mutinda Mule ni wo tongwe eti na indi kula zina amino talwa Mombasa tuna Songo na Ruto UDA Morris Mwendwa sia Mombasa isongo no taithese muno mheshimiwa Ruto Samuel Mwendwa Makueni governor ni nani twa mutapye kana isino tukwetela ngomo no ndo tumonena na kale bwa atwe kana no ituo tituo zionde zineza obicha Mausungio na kuno nginya si ongelanyo sio nde ward sia Makueni nandi kulwa ni miongwena na ward sio onde no nginya si ongelanyo miongwena tatu no nginya si ongelanyo sio onde we seithia kula ni sia wetwa nesa ku twa kwata na sub county ni thandatu twa kwata Mausungio ase tukitha twi kunengelele sio mo ondo kuitha maende but I think Raila was misadvised. Kalonzo has even delivered more votes than Karua ethege kione kindu giki thiwe kinene wa muno ngewa ya Azimio theni wa Kimani wetekana kana Lower Eastern mheshimiwa Kalonzo ni wetie kula mbinga nge kwa Azimio kute mheshimiwa Karua kwa ene ndiamo maona kana Raila ile kwethozi Kalonzo tamunini wake FM no kuona aki kiuyele ndima kuona tele kwetha keju ke numbers hivi meanze Karua Central principle ya elasticity digwedelana na juzu ukuweta kwa twambe kwetela nienda twetele mindo ino zukenesa na zia mina kuka ukikila ozia azia na kuya katika pekero tuzia azia ketawa elasticity na kiuni chao okay yuko umia Kalua katika equation ya kumia Karua katika equation ya Edinga na nikuwa Edinga pandu tanyeri ugewa ena possibly 18% ugewa bandu bange takirinyaga ena close to 20% ugewa bandu bange takiambu ena close to 17% yu umia factors ya mheshimiwa Martha Karua niendo ngotebya aile kuma percentage zuwa 17 akoka 2 kana 3 ko ila ugewa no rana kwetha undelivate kula Kalonzo no delivate kula mbingi waila kwanza okay yaka deliver zianu na yetho atena Karua na thasi yazi Karua zionde nundu yu izawila yeka watu andu makula na ziati okay ila Kalonzo kwetha mheshimiwa Kalonzo kwetha ate munini wa Muzumbe kula iya zikoka kwakwa na wazize kula no ziendete kwa Azimio wana Kalonzo ate munini wa Muzumbe lakini kwa Karua aketha ate nengetwe mwana pe percentage ndo no kwate kana ketho ndebo ni mutabizia ba witho ya 1% okay okay man yuko uka percentage kakwe kuoneka keke man kailo maneka yu ni element isu ya Karua na githiro ja Muzumbe andu azu matungea ni
kusije kana ngaliko ya azimio ni matono kwata ki. Yes. Aya, Bwana FM. Pawe update bano. Police arrest presiding officer and deputy of Otange polling station in Kisauni, Mombasa for failing to count ballot papers to be charged in court. Kulea kuno withiwe Bwana FM kitu nene ya utali wao kuno ndo ende embola maritani in officer no momena mathia nungu azu meke wambini ndo ole utala ballot papers you no undozu no waila uziwa baka maneka izu ne duty yo na be definition imwe nenga nawe weitweka ni waatha utongwezi IBC katika undu wa Usakuani ni waile kwoso we okazi ati saa ila zipi kazi ya kutala sia utala kura ndika athi ukoma ngatala kura ana ngizia cia Mausungio ala mokete yuko etha mundu ne wale akwiko mundu zino atia we ala wake na utali wa kula baiza ungama waile kwitha wende kuma iyo ela kura iko niwe sia ilo talwa na sia talwa balazi utalelwa yamba twembe wabo for example yuko ugwa zero katika account tallying center sitowa bau yuzi amino bikwa bau ni sia utalo ni waile kwende nundu yu enende onasuma Mombasa makuliti yakulu yuko atikulu ni enende ba ula governor wa bananu MP wa bananu niwe maikule MP wa yatanu niwe maikule governor wa mazakuno na ando azumena utalo wa manaziro zinundu mana kunile kureyo na niwe awoma na kuma eletha onagetha mayo utapuya make wa ituminie maile gutha mathiwa ni titalite you kiuta tapo makuweni ni tutalite 171 tikatiele 69 baune baende weneza kiuja elogwe hii that izu ni average ya 70% ku 30% izu tiele kuituka ni marono mina yo ama leilo dalai maina duty ya kwekati maina ile kuwete wa kutia we ulawo maile gutha marina ateja na yuzu tuwe we hawa lizi. Okay, na nigo by the way nondo kuzeleziene ndimetelete kwa za ya returning officer ila wiko kunike nondo yu ni utabia na zati Erastus yuwe na FM pa yu rutero no yura lagura aiye onokenda we utemo uzuti ho ya utiwe ya wito yani utanengeto uyosu kwa kuandika ukewa ati palwa nono nyuo getho yungamya uragula ndoza uyosu onokenda ko na geola wozie na kenda kale guteje wola wake nundu ne wanengi wo ya ni mwewe we ya na yulu akuibiwa pe andumete lemamane Mausungio ndo mwaga mailie nundu na manako na aba na Mausungio mainako na amewe kana teimu nenga Mausungio. Yes. Haya twende na komina we na kwa update siende na kuka na indi baya ukia ward ni county ya Makueni ukia yende ni wa kiliombunge cha Kaiti tiwa yes Kaiti engineer Ndolo ni wanoto ongweti kufikia OU na indi paundi bobe na kalaka mwana kena ukumu nini pyu ndini wa odeti wa mwako wangilila miongwele na ile Bwana Emmanuel Mbelenzi either ndakaleko nezu ende wiwete kana ewa basanga engineer Ndolo ni wotongo eti ngaleko nesu kuyana na mauvo ala mambiki ya OU na indi kuna zine za minotalwa. Okay, nake Bwana Robert ngaleko sia kwa mukuyoni nembea kana ile maward kuma kwa ma agent ma ateti asu na indi nimetele roba mbia nimetele iseso ya utali wa kula ithele indi provisional results ila sivo kwa ini kana Jonathan Muthoka ile maward kula ngilile maana dhanda 205 Joseph Kaindo ngilile maana ele na miongo 5 na aya na indi kanini roba no tuka the live kula ku roba tutaminete nondo yasekana no yombanite na presidential 34B for Kaiti sia usumbe kumangale kone sia Kaiti nitukwati na Robert Mutuko yasia tayari na isu nikenda ise ni watu nengele twende na kwetela mani roba onefikie na kuola motumani menyu nondo ne maingi mono kanisi Facebook Facebook ni Mutongwe TV Facebook Mutongwe TV na wapi kavoke thando so like page to like na we follow na page ya kwani Erastus Kithuku wa Nzomo ni page ya kwa official and I will like na we follow na page ya Mutongwe FM
usaidhi amount twende nesa YouTube Mtogwe TV Stock FM official na ende we subscribe kanisa YouTube mwasiata ana ambaye tumani mukuveni ile 3 kenda 1 tuke kwa mundu wetu ai mwesu kwa wakalenga MP wa Masingano MP wa Masinga kwa na provisional resource lani ninaona ndatika mbodho kana masama mbodho mapetoka nikana incumbent no wende na otongo sia mwalio na independent aya tuke kwa mondonu wetu wa atende okay Steve Mori Steve Mori azia anengane yake we anengane results yake no way that was Steve Mori andike to kwa Facebook wezi ndiye so mesu nengane results yake aya na hindi Kennedy Mulinge alright naindi kanisa me YouTube kanisa YouTube naondo nebongo na me kuvi eta sasa what about Kangundo Kangundo ninambo kwata siabonesa indi nakwata ngonengelelia Katangi ward ni naona otabyondo kwende ye Kimani ni mighty tofauti mwa sasa Kimani mighty tofauti Steven Isika na ke mundu wetu Najibu Muthui yasia dynasties falling out mmoja by the way to ene obu ene ndi kuyandwa labamane kione ne by the way cha pe hateti mana engwe yetu ya dynasty na hiyo mheshimiwa wa county ya Baringo senator Gideon Moi alama zero to weta ni wenokio kana kuyana na mawo ndo mailie uzuno mwe aende tenza na ene ndi ngimeona ateti yesu ndo wetete munini wa Musumbi na weta ateti amwe kana narrative wezu ne tonya kwethia ithukumie babe mwenende na thienda mundu munyau nondu itha muizu we azeta wo they fight back lakini munini wa Musumbi no tatete muno ona bala we ningi palo kweza itha abika no tatete muno kuonania kana no baile to gethia na muizu ko dynasty no cia olangwa bina inde nendo gotavia nacio zile kazia ndwenda zietekelao lakini nende ondo maende makabika abandu kwa mazi yue no tumanda mundu mwe atukekea hotel ine nuzu ya dynasty bana fa ateo etha no dynasty netho ne mutongo haya pe utumani ba na wara kuma kwa mwandiki wa mwitu wa Maumvo Joseph Kitheka na indi nondo no mwandiki onake no watie Maumvo Makimani embia kibani onde alaba na tinda na Raila ni maasiamwa Amos Kimunya ni wa Asia na etekela Amos Kimunya unane we majority leader wa mbunge izino amukate amasitwa wazizia Nyeri ni uye kanini Kega onage Nyeri town ndaendeneza yani alama ziroto urabazia central by the way mataendeneza wazizia ngaleko siavaya na Kuru senator Susan Kihika nake namba yake sioneka aende na kutongozia against League Nyanjui wa Azimio kwa maondo asio maendeno kitika na nietele kanini nietele robo saidi anitwa Amina kana beta okay ko nenda tu mine nenda mbo mina section ino ya keli ya onena niya aende ingia katatu yetha yoka vaya mwendo wa saa 12 vandu baune kenada tusonga songe naone na nyasa umwe twike Maumvo twikwatene na ndiki maitwa Maumvo kuma kundu na kundu na indi twizonga yo ndo nenge tunaize iyo to uma ba kwaje eve mutumie bayo kwaje to te yuma kwaje yo ndo twetie twazekana niyo kana suo umonde te ba kwaje umonde te ba naone yani one te ba kwaje te ba kwate yo muthenya pa tambize muthenya pa okay unu mwana wambe yaza azita tukweke bindu tambize muthenya pa na kwezo meje jeni na yugwe jeni na zuya theka na no tiendeze nondo afaida amusaize mukundu amusaize witu tikwenda kuno amituke tweba na ndo rona tuona bina ntoma kono wete ndo tweba kabisa haya yakeneze mautumani maili 3 kenda 5 peta langite manero abani ngwenda kwiwa 34B iswe siasia tangale kosia kaiti ndatiko taisia nondo na isaidhi netwa na kwena kanisi mautumani ma siaisia ngaleko ya ile 3 kenda 5 na kwa watu mautumani ngaleko ne Yesu tafadhali mbambie na Ndeto TV. Erasa Senator wa Machakos na MP Wayata etwetele
na kuye siabika bayi bangu kwesa ikwata mo kamba ndo kese thia thina twiva nundu waku ni twisa ita tukutavia wayaka ko ward MCA Matinyani ni nani, MCA kimwe muvote ni nani. Okay, sioke asia Musumbe Mombasa. Tio ngazi yoke hizi nondo osuni musiaisia na no kwenda kwewa ondo zile tu kuone sioke Porto ni sisia Musumbe ngale kwa sia Mombasa. Na hii kwanza ini usomea sionde ndio usomea Mombasa hiyo kani usomea Kitui, Masako, Makueni lobi tiwa na Kitui naona ile ndiye zemo mtandao wa biara nisi ndio itu cooperate ya mitandao FM sasa inge saidi ya nesi okwama the Kimskit the Kimskit ondo kwekiwe muthanyani wayo we Kimskit sieti ya mathina ni kwa maana mwizi no yone ende na kusisa. Okay, niona niambete kile ni ende na kubinguka ndio zoma akuma mutoko musiaisia no kabiki ona kumya ndisho na kwa banini ikapinguka ndo ikaupinguka aya kaingo tonge boingi tuambia na ba kaniambia na Kitui na ndio na beo bendugu bele baina bendugu kwa oyu akani ko kusomea Mombasa muzezi osuasia Mombasa ni musomea Mombasa ndio na beno bendugu munene Mombasa ni yeno ba kula sia usumbe sia Raila Odinga gili miongo ile adhanda tu maana 5 na miongo 3 na kanini Robert yako ready na sia William Ruto ngili 18 maana 5 na 3 naende tuthi kwake Robert mutuko mani roba engale ko sia vaya kaiti Robert ilenge tu tunane na twenene ange wasia akibela cha MCA ni wewe yache kana we na 34B yolo akibela cha president kwa twele anje kwilanja ngata aliko sia kaiti studio nende na ukukia imwe kwa imwe kumaba kiseni cha utalila kura cha kiliombunge cha kaiti kilaki mokoyoni social all na ndatika mbozo sia vitantu nengele Mausungio Ma kura sia kiwela cha Usumbi dhini wa kiliombunge cha kaiti kwa upa oyu tuna Mausungio Ma elaita wa form 34B ni ya kosa ni wakuma iseseni sia ukunia kura ila sindini wa kiliombunge ki cha kaiti na kwa oyu Mausungio ana mama mini otuma kwa ilo bino moto ende na kuona ndene wa iseseni sia unyaicha wa mauboku makwa IBC na tuikunikila okwa kubi kilioki cha kaiti kina koni makura gili miongo 35 yana imwe miongo nyanya na kura ila imini ukunwa kwa muthanyani wayo ni kura ngili miongo 41 maana nyanya miongo 7 na imwe kini kilungu cha miongo 3 na inya ndono ile 3 na kura ila si valid kana ila italikile atakura ngone ni kura ngili miongo 41 maana 3 miongo 3 na ndile minio lewa kana rejected ne maana ile miongo ile na nyanya kwisi ya kura ila ikoniwe ba Raila Odinga wa chama cha ngwatanio cha Azimio Oka ni woto ngweti ena kura ngili miongo 3 maana 3 ne 11 kilani kilungu cha miongo nyanya ndono ile nyanya akati wa ni William Ruto wa chama cha UDM ena kura ngili 11 maana 3 miongo 5 na kenda kilani kilungu cha 10 nyanya ndono ile kenda Wajakoya niwe wakatatu ena kura maana ile miongo 11 na ile kilungu cha noti ndono 3 inya na David Maure ena kula miongo 9 na 5 na indi ila ile ilo kana rejected maana ile miongo ile na nyanya ulani utalo wa noti ndono 5 inya na indi azuni Mausungio Ma kura sia kiwila cha Usumbi kuma kilioni mbunge kicha kaiti yotondo amina onangelelwa ni returning officer wa kiliombunge kitu ende na utala kura ile ingi na indi tuithi wa tuikwetia imwe kwa umwe Mausungio Ma kiwila cha UMCA kuma wodina sia kiliombunge kicha kaiti unomwe na Mausungio Ma kiwila cha kiliombunge Ma kibila cha useneta ugavana na atongo ima mwitu kuetea Mausungio Ma yoka na 34B sia mona sio sithi wa itwawa musini wa wote bala indi bena kisasa cha utalila kura cha county yonde ya Makueni kwaku Erastus.
ni muvea muno Robert Kondo wange wa isu na nose ototo wa mwana endini wa kisese chota la kula ni mukuyuni kaiti ko ya county ni ya Makueni otondo notabisene kana tukwete maondo ndo makwitha maende kutumianiseni yakala Mutongwe TV na Mutongwe FM nikenda isi yani tuonengelelia mauvo au otondo maende na kuka otondo FM otabia kana nye nake ona camera ledi wa kwa Mary Kithusi twezo yotala kula kisese ndi cha otala kula kuno twetela italwe twinengwe kwa twene andikimetuma mauvo nikenda na moma sisiete kula nikenda na kwa nimonengelelia maundu maidi u nduka ikia muno mauvo kwa na social medias sia andu mate verified kwa angelekanyo ketha ni kisese cha mauvo ke uno ukavikia na kwikia nondo kisese cha mauvo si that regulated na nongine ke kia mauvo ala maikethie indi ukona munana uni wandika congratulations nganyani wasinda na ndo yache twasinda twambie sherehe yambia sherehe IBC Chebukati tondo yuko kwenda onena ayoka aisomo ndonge ndio kuna ni ataka nuzio kwezobyana na attack nondo kwa mitandao ni kwa maondo maingi uzweta maondo maingi mwana kwa hiyo nezwi by the way no kaindo utona kuona ka hotel yani nikendo kia hotel muno kwa hiyo nitukwenda twende na kumusiaisia twekala na ku twenda we saithi anu akwa twone maondo amo matema sio kwa ndo akwatia ngewa ite mbekili kana ite mbetikili na indi twende na kwetela kanini ndio se Chebukati abigeta banondo Chebukati katakosea Bomas of Kenya no kuvaniwa kunena na andiki mama uvo ndatika iteva hasa na itwe thatu iliku imwe kwa imwe abinda kalo kwitha ayambia kunena nikenda twethukise Chebukati ya siata kwa utacha kana tangasa Mausungio Ma Usakuani FM yasa undu mwene kwatia uneni latwetela wa Chebukati nyakwana na woni wako ni waila utongea Kenya mube atwambie na nyumba cia mauvo nundu nimeona nitie uima na nethukizia pai umo kwenda kwazia ni watangaza mundu fulani tamuzindi ona wa kibila cha MCA kila keini yuki ukiona ni kana undula IBC manawetie kana nimanewe mwana matangazi azindi andu twazie mebea elathi thwa inengane obone thigwite ene kati ajuna ne kwati Chebukati no ile kutambua ju nundu kindu kino no twajona katika Usakuani mubitu ukethia mwili mu kimyo social media kumangele kweno kumangele kwe mugaiwa pe tallying center ibandu fulani ya media house fulani na yumize results kwa hata ukethia ndimo yumwezo ndimo zani kwa baba ito baili hata yuko une kwatia no ndusio kwithwa pona ni tu uima nize ni twazi ni mebea ikibathukanio la ilo nengane Mausungio undwa keli wethukisia peke nutwithire tuinena na no ngwenda akamba kikese utula ndithire tuinena yulwa ondu akamba maendeye ki uteti na nazizie teineza kuendea neza nundu peke nukimwe newe waweta cha dizi ni cha masinga tacha masinga kiba cha MP cha MP tuinawe nawe takitwi west nawe tambohoni o masinga tuinawe yuwe kila ngwenda utabia ukethukisia no kwigwa wikile wili okegwa no pe ndita mundu tu kubungwa tu nena ukumbia pe omo wa independent na no kuoneka watatite pe omo independent no kuoneka watatite pa uno bo ngwenda tu ya kamba bado topic yitu ya kuthi nyuma ya tendi topic izu ni life nundu no na mubula no tena gwo yu nenda usisia nenda wezo usisia ondu ba yake imane ke kwetha keili yu ethukisia tanewie mama wa Keroche no tawaile kwithwa nake atongoetie ngale kwela uwe kibila cha senator pa ya county ni Nakuru ni wese isn't it pe kindu kimwe cha bata tukwenda kwika ni wese wasisia yotetegelega na tele waisio game ondu keilie nugweza ona kina namba zile ulumo no cia UDA pamwe na Rift Valley yukema etha keili una keina mundu wo pemini kema no ke kwatene nite no kene na wazio mu baka bandu fulani lakini yu watusizie ithie
ta mukamba nite kuwa mapio nundu wethukize mubulano la wibo wa waipa wa okay mubulano zipeza without muthugu nundu veo muziezi omo waje no tambe ne ithie no twailo kwambije lakini tiambire tukwenda kwibanga pe atumia rona nena muno yulwa undozu otongo wa kamba na pe omo wa nenya zani ba yanza naambia kwa nondu kuona Mausungio maende na azazima amaembakazi wene wa ni mukuni wa kula wa embakasi na no moka teka atongo yala tunena muno maundu makamba ilobi wita wa Roy zoma edwa obweria ya edwa area ya Nairobi niwambia no kwigwo nake yu na mugu nundu nitunanena muno yulwa mukamba kwithiwa na kibila cha we musiye palape mukamba na nimwambia we kwanza no kwigwa na mugu nundu niwe iwe mukamba aziwe no wende na utongo cia na kaende yu wende nitro no kwate ibili licha musiye sana twabo na no ngwenda kamba tiende na oneno bo woteti uteti uno wathela taile kwoza tikaandika notes ataminandika notes ikomani abayedi na watendi tizome notes zitu tikulani ati sio notes ino Usakuani uno utwiyata kindu kila wewe mheshimiwa ngilwa inena withe nitwa kula ni cyo kindu kini kithwa kiona undu kiuplay katika uteti wa kamba wethukizia uteti wa kamba kindu kitwa turnout bado yona thina wethukizia rallying bado ina thina na neonda waragia kindu kimwe mundu lo kwetwa Erastus yu pe mwethukizio mo kulilia kulo ya serikali yaanganie kazinda nienda ugutabio na serikali yaanganie kazinda serikali ila zipo ethwa akamba tiiketha tingwatanio mwe magetha mesi amani no nangi jamani ya paipa andu natiketha tina kaba nikumaanisha twitetheka ona mesi amani nangi jamani pe na binda muno woni ukulia ati wangulie mwe ila izera stars kwa zizia kama undu wikite kwa muzizio na yundu wikite nukuona muno abangite we ungabana chama chake na kindu kine kiwera twa muno ni mheshimiwa Maanzo ati onetha ni chama kikimande mutongo ikisi mutongo yutwa mwete bala benembi kana twa propose ya enembi makamwitikila na kabeta nikana chama kithiwe nuzi mheshimiwa munini wa Muzumbe egieza yute na muno amana ethia mande andu ala mena influence ba ya ground na nimo kutumiana amino mafrondi bala benembi niweze makasa kwa okay na nichuwe kiti haya FM bawe kindu kiba chuma mwingi kwa mwandiki twa Movoli na Musangi ya sebe na milolongo ndasa muno ndeni wa kisese cha Hotel la Kula cha Mwingi Boys Mwingi Central Talent Center. Only 21 out of 225 polling centers have been counted. No numbers yet. Returning officer edukizeba are all not yet back from 8 a.m. 8 a.m. omelila mea mambo the break. Now you twesana na ndateka nana ndana sioketi. Okay. Uzuti mundu. Natio kwitharapu cha ukethwa niwe kate akambata. Lakini ugo waguo returning officers ndaile kwitha bau kumasaa ile mubaka yutwe okay ipe ugendo kumwe ndana sioketi. Pe ugendo kumwe o try law kuzizio zainge. Na niweze ugeno twa kwa dynamic inge. Niwe kezi izu yakwa nanela ya nyale. Ugwele ya nyale ugwewe ando maleile otala maleile kutali kura waile kutha mekie tazu na mundu woka akulwe iba yaje kwanza yakaniba ono uyo zundite nundu neigwe nai umandwe mundu ungeatethi yuwe nitwambia kwata upendu kungi mweo utwe yakana no batonda ko kethia okila kindu kwiwa ati iweta matokeo ona undu ene nthi matukulitie yu kwanza undu uzi niwambia masungi yake kana ondu tikona yu kambola returning officers pezi ndu siendete mbola ningi miongwele nemwe out of maneli Miongwele na itano niwe zero nezu ti 10% iba 9 point kwa isabu within the atwisanyanya na ni kwenda na utuka neza mazandu kwa zima tiele maneli na meyo lumo no kwa no twambia kuona bandu babwa or returning officers bado
na mota na gwetho meona wonzu fulani ona kau ningi ni weze no andu no mano ye muno yo na kwi andu mano au gethe ona mundu ndene agazia endo yakome unadhana unateka that na bango kama nateka that ayikoma mazata ala muyele akuya aya ba nago ya mondo mainge muno ground matinyani kitwi west wetwe kai polisi na ma agent meto ugwana kuyezi ndo wona azi anga ini zozi yebina yani tamago mosia makomete pyu tipita kwethe makomete pyu na FM ruko na bata na kumela yana ya ukenga ni gutonye kumela kutwaiwe na ugetha na malalamishi itina Usakuani tina watali wakula ula ugezo kangana no ningi nethe agent ni makomete pamene polisi agent ula wozie mwana pakwe kondo wona ndhe me komete kotero mewe ni makome lakini paune bato na kumelia mwana wa kwe kondo utemo sio nundu mundu ningi tio itweze ne undu beka wate nei magila sia moilie mukiwa beza ndu kwe ligile ba station kaneza ndu kwe mwe malo gile ite ibo yuko no laisi kwe sandu kwa kaneza ndu kwe ndo makomete aya nenga na update ya muthia ba twambo vika muthia ba u chabukati saida inena nuko saida oyeki we kwa ina namba kwitha ainena kaiti presidential form 34B kilaro baina tutabiane na kuthingirela chonekana kuni makula ndene wa Kiliambunge chaka iti ngili mana ngili mana ngili miongo 35 ya na imwe na miongo 88 kula ile kuniwe ngili miongo na nemwe mana 8 na miongo 7 na nemwe valid kana ila italilwe kana kula ila nzeo tusietu ekula ngili miongo na nemwe mana 3 na miongo na 3 rejected kula mana ele na miongo ele na 8 kula mbinga rejected Raila Odinga wazimio akwetete kula ngili miongo 3 mana 311 William Ruto wa UDA ngili mwonza mana 3 na miongo 5 na kenda George Wajakoya 272 David Mwaure 95 asema mavo kuma kwa returning officer wa KCCQ naindi bwana FM nenda twambo bicha bau kwa oyu nondo ndiazi ya inetwa Amina twambo bicha bau kwa oyu kuma twale kaba saa 5 na nusu nende twamino isana twende sana na nusu nikwati museze no etha itetheka kwanzia makanelengi kuba FM twitha twiko mana masana asima weyo wese no twende no nenya na mwene ndi yulu wa mondo no Usakuani ni wina tekwatia nitethwa tekwatetwa Mausungio Ma Usakuani azuwe nende meokulia nundu onaitu no tewe moyo tema kwaretwa ke no twama nundu Kenya yende anundu zio nita nona ethati internatia nona no zio internatia nona Ministry ya Education tayane na yulu wa maundu ma school kubingwa kwa school no zio nundu oyo kiseseni watabyo wega neza wandilikanya ayi matabyo yu balolo tumenya nyumba sia konya icha mauvone muvya wa kisomo balolo swi kito saini Professor George Magoa ni kana school sikavingwa matukio 15 ni wa kwambelelia NDC vingwa ondo seva niwe muthenyani wa one tuwe matukio 11 kwao mauvoma ile ona ni muvya mono FM izeta ikala na ndikima mauvona niona hata hizo tuwe komwe ngati ko no ngonenga ni uzoka nzome asia wiyo ninga twiko omwe na withia ni savu enenthi ni thangiwa moyo mono tiwe nendo kutapia Yesu ainena na atume make mathayo na ngole na 3 so we 11 10 ile amiye undula munene wa ile kwika we kuunthi ni kusafu andu yuko ugeza ombea hii utethio nduno na ukethwa uisavu enenthi nye wile ni mutanu nundu kusoma maubo ni kunena aona ndo amanenya makegwa na ngai hata yondu nuzo andika kuandikia ukaandika ende bwana mzee ni muvya muno kondo tabya na itu kumela twambie masani makwacha atwavika vau no tusongete mavonde ma Usakuani witha wende na kwa update wa ndeni wa kisese kitu cha Mutongwe TV ngwatanio ya mukamba ni twithia na masani mama wiyo twende na unena nia twina FM Steven Mwema na mutaalamu ungi twitha twili wese yani twende setu mande maundu mande na ukitikanita wera sasa kithuku anzomo twetha na Fred Batha mutaalamu wa maundu maki uteti kwa oyu amboti wanesa na lunch ya kwaila